ژوٚوُہِم خطوٗرتُ عقوٗقِل والدین यानी मٲلِس माجہِ तकलीफ वातनाउन मٲلِस माجہِ नाफरमानी करٕنۍ امیُک خطرٕ وانه من اعظم الاسم واشد اللوم یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بڑیو گۄناہو منٛزٕ اور بیٚیہِ چھِ یہِ بدتریٖن آسنٕچہِ نِشٲنیو منٛز آو سمجھ شدیٖد بدبختی ہٕنٛز علامت چھِ یہِ وفي الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه صحيحين منٛز چھُ ابو بکر رضی اللہ عنہ سُنٛد حدیث تمو فرمو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر کیاہ بہٕ دِمو نہ تۄہہِ بڑٮ۪ن گۄناہن ہٕنٛز خبر بڑیو گۄناہو منٛز بڑٮ۪ن ہٕنٛز خبر فرمووُکھ ترٛیٚیِمہِ لٹہِ قالوا بلا یا رسول اللہ صحابو ییٚلہِ بوٗز تِمو ووٚن کیازِ نہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاشراک باللہ فرمووُکھ رۄبس سۭتۍ کیاہ کرُن وعقوق الوالدین اور مٲلِس ماجہِ نافرمٲنی کرٕنۍ تِمن تکلیف واتناوُن امہِ ساتہٕ ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈوٚکھ دِتھ پتہٕ کُن ونان امہِ پتہٕ بیٖٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ فرمووُکھ وکانہ متکئن امہِ برونٛٹھ ٲسۍ ڈوٚکھ لگٲوِتھ ٹیک لگٲوِتھ فقال الا وقول الزور خبردار باطل کتھ باطل اپُز ونُن یعنی یہِ فرمووُکھ قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت یعنی یہِ فرموو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار باطل کتھ مہ ؤنِو کہیٖنۍ باطل کلام مہ کٔرِو کہیٖنۍ ونان اسہِ کوٚر تمنا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہن خاموش کیازِ یِمن گٔے مشقت بار بار وننہٕ سۭتۍ ٹھیٖک چھا مسلہٕ گوٚو اَتہِ کیاہ فرموو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ فرمووُکھ یِم چھِ اکبر الکبائر کبائرو منٛز بٔڑۍ بٔڑۍ گۄناہ یِم چھِ تتھ منٛز کیاہ چھُ یِوان شرک اور شرکہٕ پتہٕ چھُ یِوان یعنی مٲلِس ماجہِ تکلیف واتناوُن اور تِہنٛز نافرمٲنی کرٕنۍ تمہِ ساتہٕ تکلیف چھُنہٕ تِمن زٕہٕنۍ واتناوُن اور نافرمٲنی کمہِ ساتہٕ چھنہٕ کرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تِم شریعتس مُطٲبِق تِہُنٛد فٲصلہٕ آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ شریعتس مُخالفت آسہِ گژھان یہِ آو سمجھ مسلہٕ وۄنۍ چھُ تران فِکرِ کہِ مٲلِس ماجہِ تکلیف واتناوُن تِہنٛز نافرمٲنی کرُن یہِ چھُ بڑیو گۄناہو انٛدر اور امہِ پتہٕ ونان پٕنٛژٕہِم فٲیدٕ طریقۃ التعامل مع الاب اب الام ان کانا مشرکین او فاسقین مول موج اگر مشرک آسہِ یا فاسق آسن نافرمان آسن تِمن سۭتۍ کیاہ معاملہٕ کرِ تِہنٛدِس تتھ شرکس منٛز اور فِسقس منٛز کرِ نہٕ یہِ پاٹِسِپیٹ کٲنٛسہِ چھُ زن مول چٮ۪وان تموک سُہ ونہِ أمِس ہے ہُتہِ انان تموک یہِ ما مانٮ۪س مگر اصل پٲٹھۍ ونٮ۪س نہ یہِ چھُ غلط بہٕ نہ حظ ماننہٕ مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ بہٕ دِمو کھۄرن موٹ لیکن تموک انہٕ نہٕ بہٕ کہیٖنۍ ونان کِتھ پٲٹھۍ کرِ کما فی قوله تعالیٰ وان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم یعنی رۄبن فرموو نہٕ یِمے یوت آسن شرک کران بلکہِ یِم آسن کوٗشش کران کہِ ژٕ تہِ گوٚژھُکھ شرک کرُن ژٕ گوٚژھُکھ رۄبس سۭتۍ شریٖک ٹھہراوُن تِم یتھ مُتعلِق نہٕ ژےٚ علم چھُے یعنی علم مطلب یعنی شرکس چھنہٕ دلیٖل آسان ژٕ مٲنۍ زِ نہٕ یِہُنٛد کہیٖنۍ اور دُنیاہس منٛز روٗزِ یِمن سۭتۍ مگر بہتریٖن پٲٹھۍ ونان فلا يطاع الاب ولا تطاع الام ان طلبا من ولدهما ان يشرك بالله او ان يفعل المعصيه ونان اطاعت یی نہٕ کرنہٕ مٲلۍ سٕنٛز اطاعت یی نہٕ کرنہٕ ماجہِ ہٕنٛز اگر تِم طلب کرن أمِس اولادس نِش کہِ سُہ کرِ شرک اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ یا سُہ کرِ بدل کانٛہہ گۄناہ مول موج ونہِ زن کورِ ہے پردٕ مہٕ کر بٕتھِس یہِ چھُ ماستُر بوے یہِ چھُ پِتُر بوے یہِ چھُ مامتُر بوے یہِ چھُ پۄپھتُر بوے أمِس چھکھ رٔچھمٕژ یۄس یہِ لۄکٹہِ کھیٖنۍ وۄتھراوان وۄنۍ مہ کر أمِس یی پردٕ نہ اَتٮ۪ن چھُنہٕ مانُن اَتٮ۪ن چھُنہٕ مانُن زنگن ونگن تٔمِس موٹ دِنۍ ماجہِ کھۄرن موٹ دِنۍ لیکن یہِ نہٕ مانُن بِلکُل واضح آو سمجھ تِمن یی نہٕ اطاعت کرنہٕ کینٛہہ اچھا لكن في الوقت نفسه لا بد من المصاحبة بالمعروف لیکن أتھۍ وقتس منٛز کیاہ چھُ أمِس معروٗف طریٖقس منٛز یِمن سۭتۍ ٹھیٖک چھا مسلہٕ یہِ چھُ بِلکُل رۄبن کیاہ فرموو مٲنۍزٮ۪کھ نہٕ لیکن زندگی گُزٲرۍ زِ بہتریٖن پٲٹھۍ حُسنِ سلوٗک کٔرۍ زِ توتہِ یِمن سۭتۍ اچھا امہِ پتہٕ چھُ شتوُہِم کمال الشریعة في دعوتها الى حفظ المعروف ومراعاة الجمیٖل ونان شریعتُک کمال شریعت چھِ کامل کہِ یہِ چھِ دعوت دِوان کتھ کُن معروٗفس کٔرِو حِفاظت اور بیٚیہِ یُس اگر کٲنٛسہِ تۄہہِ سۭتۍ رٕژر ورتومُت چھُ تمیُک تھٲیِو خیال چاہے سُہ کانٛہہ تہِ ٲسۍ تن تمیُک تھٲیِو کیاہ وهذا واضح مع كون الاب المشرك او الام المشركة يدعو ابنه الى الشرك حالانکہِ مول موج یِم شرکس پٮ۪ٹھ چھِ یِم چھِ أمِس اولادس تہِ بُلاوان کوکُن شرکس کُن لیکن رۄبن کیاہ فرموو رۄبن فرموو وصاحبهما في الدنيا معروفا مٲنۍزٮ۪کھ نہٕ کینٛہہ لیکن دُنیاہس منٛز روز یِمن رٕتِس طریٖقس پٮ۪ٹھ وهذا اذا كان الابوان مشركين ونان یہِ چھُ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مول موج کیاہ آسہِ أمِس مُشرِک فكيف اذا كان الابوان مؤمنين گوٚو مُشرِک مٲلِس ماجہِ سۭتۍ تہِ آو وننہٕ رُت سلوٗک کر اگر أمۍ سُنٛد مول موج مومِن آسہِ اور ولا لا يأمران الا بالخير اور تِم آسن نہٕ دعوت دِوان مگر کمیُک خٲرٕچ حُکُم آسنس دِوان ولا يدعوان الا الى البر والاحسان تِم آسن نہٕ أمِس دعوت دِوان مگر رٕژرس کُن احسانس کُن امہِ ساتہٕ چھُنہٕ أمِس کٕہٕنۍ تہِ عُذر بنان کہِ یہِ کیاہ کرِ امہِ ساتہٕ نافرمٲنی اگر أمِس وۄنۍ مول موج ونہِ کٲنٛسہِ وۄنۍ گوٚبرا نٮ۪ماز پر أمِس کھسہِ شرار یہِ نَے چھُیی نہٕ یِمو ووٚن أمِس غلط کانٛہہ کٲم
और बे आसान यम पान शिरक करान की बे आसान यम पान नाफरमान नमाज अत पे शरारत अच्छा चला ये मोबाइल ज्यादा वनस मोल मोजा अच्छा गसन गुबरा खराब मा चला मोबाइल ज्यादा अम शरारत गसान है बे मोबाइल लबि दर तो बह तंग गसान तो बह दिम पान डलस मज दर चुना वन कत पे अम्स वो मर मज गलत कि सही सही वह वन मुशरिक तन मोल मोज तिम सह रुत सलूक कर वह कथ तम क्या मुवाहिद मुमिन रुत रुत रुख हुकुम दिवान बुराई कुन बुलावान तम सत ज्यादा हक कि गक तिम रुत पे रोज अच्छा ये तोरा फिक्री और अम पे 27 ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक मखलूकस यी इताअत करने यथ मज खालिक सज नाफरमानी गसान क्या रबन फरमो व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैस लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा दुनिया मज रोजुक मारूफ तरीकस मज लेकिन इताअत करिजक न अत बारस मज करिजक न इताअत की ये मनजक न शिरक मनजक न करुन वह तुर फिक्री मखलूकस यी मान कहीं तह चीज यथ मज नाफरमानी कम सज गसान खालिक और अम पे 28 इन अहल अल-ज़लाल वल बातिल قد تكون منهم مجاهدة وبذل وسع واستفراغ للطاقة في نشر باطلهم والدعوة إلى ضلالهم أجتنا فكرة ونا يم گمراہ آسن اور باطل پرست آسن کُنہِ ساتہٕ چھِ تِم زبردست محنت کران کُنہِ ساتہٕ چھِ تِم تمام توانٲیی صرف کران پنُن طاقت صرف کران پنُن باطل پھہلاونہٕ خٲطرٕ مول موج نا اہل باطل امس اور क्या वन रबन फरमोस व इन जाहदाका अगर यम जबरदस्त मेहनत करान अत तौर फिक्र अहल बातिल छ कुन साथ क्या बातिलस कुन अन्न खतर जबरदस्त मेहनत करान जबरदस्त तवानई सरफ करान छना यह गसान वहाजा वाज़िह वना यह बिल्कुल वाज़िह रबन फरमो व इन जाहदाका अगर यम से यानी मुजाहदा करान मेहनत करान तवानई सरफ करान से शिरक करना खतर هنا وفي المقابل ات مقابل كاش كن سرغسان قد يكون من بعض اهل الحق كسل وفتور في هذا الباب كن ساتش اهل حق تم اتم سستي ها تم شنا مكور ربن هدايت مي كيا باقي شنو ونان اهل باطل محنت کران زبردست لیکن اهل حق क्या करन वना में मेहनत करन मे गो पानस हिदायत मे बात नहीं गुमराहनिस गुमराही तकलीफ ये मश मगर से बस इस गसो अगर अहल बातिल पन बातिल फलन खतर जबरदस्त मेहनत करन छ अस क्या पज अस पज हकस खतर मेहनत कर अस पे इल्म हासिल कर इल्म नाफि हासिल कर अमल कर और बाकी तक वात यह हर कह जिम्मेदारी लेकिन सह जिम्मेदारी पूर करने खतर इल्म हासिल कर नत गि ये पे खड़ा है बना पन यूट्यूब चैनल और त्रा वीडियो पे क्या कर या वन पे खबर क्या क्या यम शुबहात आसन या तिमन शुबहातन हंद दर्स दिवान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन उस वचन छ फवाइद मुस्तंबतह min क़िस्सति लुक़मान अल हकीम शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न अब्दुल मोहसिन अल बद्र हफ़िज़हुल्लाह और अत मज़ वचन कि यानी अमिक फ़वाइद कस वशे ऐसे 14 हाँ तो मुझे वुचन 15 फ़ायद वना अल फ़ाइदतुल ख़ामिसता अशरा 15 फ़ायद वना इन्न शिर्क अज़लमुल ज़ुल्मि बेशक शिर्क युस क्या अज़लमुल ज़ुल्म सारी खुद बुड जुल्म व अअज़मुल जुर्म और सारी खुद बुड जुर्म छी व हाज़ा मअख़ूज़ मिन क़ौलिही तबारक व तआला इशु अख़ज़ आमुद करना अल्लाह तआला से ये क़ौल निशे इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम बेशक शिर्क छु पज़ पठ क्या अज़ीम जुल्म बुड जुल्म ठीक है ये फरमाना अथ मज़ वसाया लुक़मान इस विषय अथ मज़ वज़ुल्म वज़उ शैइ फ़ी गैरि मौज़िह जुल्म हसा गो चीज़ थाउन यानी यस तमिक मौज़िह यस तमिक असली जाय छ तजन थाउन बे कुन जाय व अय्यु ज़ुल्मिन अशनउ मिन अन तुज़अ अल इबादतु फ़ी गैरि मौज़िहा कि अम खुद कुस बदतरीन जुल्म छु कि इबादती थाउन अम जाय बगर बे जाय بأن تصرف لمخلوق ناقص عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا कि सरफ करना कम इसको मखलूक युस नाकिस आजिज युस पन्निस नफ्सस मुतलिक ते नफ़ुक नुकसानुक ताकत थवान छु वला हयात वला नुशूरा और न जिंदगी हुंदी और न मरना पत जिंदगी असनुक व अय्यु ज़ंबिन आदम मिन हादा अम खुद कुस गुनाह छु बोड यखलुकुल्लाहुल इंसान सुम्मा यत्तजिहु बिल इबादति लिगैरिही अल्लाह तआला छु इंसान पैदा करान और अम पत छु इंसान मुतवज्जह गसान इबादत से अल्लाह तआला बगर बे कुन
چھُنہ یہِ چھُنہ بوٚڑ ظُلم وَیَرزُقُهُ اللہُ وَیَتَّجِہُ فی طلبِهِ لِرِزْقِ اِلیٰ غَیرِهِ رۄب چھُس دِوان رِزق اور یہِ چھُ پتہٕ رِزق طلب کرنہٕ خٲطرٕ بیٚیِس کُن گژھان وَیَشفیٖهِ اللہُ وَیَتَّجِہُ فی طلبِ الشِّفاءِ اِلیٰ غَیرِهِ اور أمِس چھُ اللہ تعالیٰ دِوان شِفا اور یہِ چھُ گژھان شِفا طلب کرنہٕ خٲطرٕ باقین نِش فَأَیُّ ظُلمٍ أعظم مِن هذا اَمہِ کھۄتہٕ کُس چھُ بوٚڑ ظُلم گوٚو اس لیے اَتہِ تران فِکرِ کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہن فرمو کہِ اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظیٖم شِرک چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ بوٚڑ اکھ ظُلم اور اَمہِ پتہٕ چھُ شُرٲہِم سُہ گوٚو حاجة المتعلم والمدعو إلى معرفة ثمرة الأوامر وخطورة النواهي یُس مُتعلِم چھُ یُس ہیٚچھن وول چھُ سُہ چھُ تٔمِس چھُ ییٚمہِ چیٖزُک حاجت یا ییٚمِس دعوت چھِ یِوان دِنہٕ تٔمِس چھُ ییٚمہِ چیٖزُک حاجت سُہ چھُ ییٚمہِ چیٖزُک محتاج کہِ سُہ گژھِ معرفت کرُن حٲصِل کمِچ یِم رۄبہٕ سٕنٛدۍ احکام چھِ اور یِم رۄبہٕ سٕنٛدۍ منع کٔرمٕتۍ چیٖز چھِ تٔمِس گژھِ رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن حُکُم کٔرمٕتٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد کیٛاہ آسُن پتہ یعنی اَمِکۍ ثمرات کیٛاہ گژھن مےٚ حٲصِل ییٚلہِ بہٕ یِم کرٕ اور منع کٔرمٕتٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد گژھِ تٔمِس خطرٕ آسُن پتہ اَمہِ سۭتۍ چھُ تٔمِس کیٛاہ گژھان اَمہِ سۭتۍ چھِ ترغیٖب مِلان اور اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ ترغیٖب لِیَتَمَکَّنَ مِنَ الامتِثال کیٛازِ تاکہِ سُہ تٔمِس خٲطرٕ گژھِ مُمکِن سُہ کرِ پیروی فَإِذَا ذُکِرَ لَهُ الْأَمْرُ احتاجَ أَن يُذْكَرَ لَهُ الْفَائِدَةُ وَالثَّمَرَةُ ییٚلہِ تٔمِس حُکُم چھُ یِوان ذِکِر کرنہٕ سُہ چھُ محتاج تٔمِس یی فٲیدٕ اَمیُک ذِکِر کرنہٕ اَمِکۍ ثمر آسہِ ذِکِر کرنہٕ وَإِذَا ذُکِرَ لَهُ النَّهْیُ احتاجَ أن يُذْكَرَ لَهُ الْعَاقِبَةُ الْوَخِیمَةُ الَّتِی یَنَالُهَا مَن دَخَلَ فِی هَذَا الطَّرِیقِ ییٚلہِ تٔمِس منع یی کرنہٕ ذِکِر سُہ چھُ محتاج تٔمِس یی ذِکِر کرنہٕ اَمیُک بُرٕ انجام یُس تٔمِس حٲصِل گژھِ یُس یہِ وَتھ اختیار کرِ وَہذا مُستفاد من القصة فی عدة مواضع یہِ تہِ چھُ اَمہِ قٕصہٕ نِش تران فِکرِ واریاہن جاین آو سمجھ ییٚتہِ آو وَننہٕ اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظیٖم آو سمجھ اَتہِ چھُ تران فِکرِ کہِ یعنی یُس ہیٚچھن وول آسہِ یا ییٚمِس أسۍ دعوت دِمو تٔمِس گژھو أسۍ یِم چیٖز ذِکِر ییٚلہِ حُکُم دِموس تَتھ سۭتۍ گژھوس کَرٕنۍ اَمِکۍ ثمرات ذِکِر ییٚلہِ منع کَروس تَتھ سۭتۍ گژھوس کَرٕنۍ اَمِکۍ بُرٕ نٔتیٖجہٕ ذِکِر کہِ اگر نہٕ ژٕ یہِ مانکھ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کَم بُرٕ نٔتیٖجہٕ چھُے ژےٚ سامنہٕ چھا ٹھیٖک سمجھ یِوان اور اَمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ وۄنۍ بیٛاکھ آیت یہِ اوس اَتھ آیتہِ تانۍ اَمہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ تۄہہِ چھُ پتہ یہِ کلام چھُنہ اَتھ منٛز چھُ عُلماہَن اختلاف یِم وَنان چھِنہ کہِ لُقمان رحمہ اللہ ہسا اوس کیٛاہ حالانکہِ اَسہِ وٕچھ کہِ اِتفاق چھُ ہُتھ پٲٹھۍ کہِ اکثرن ہُنٛد قول چھُ سُہ اوس صالح بنٛدٕ اَسہِ چھُنہ وۄنۍ اکھ قول چھُ کُس سُہ کُہُنٛد اوس اِکرِما اور بیٚیہِ شعبہ وَنیو نہ مےٚ یعنی تِم چھِ وَنان کہِ یہِ ہسا چھُ پیغمبر یِم وَنان چھِنہ مِثال کے طور پر یہِ چھُ پیغمبر تِم چھِ وَنان یُس اَتٮ۪ن رۄب چھُنہ فرماوان وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ تِم چھِ وَنان اَتٮ۪ن چھُ رۄب وَنان اَسہِ کٔر ؤصیت اِنسانَس أمۍ سٕنٛدٮ۪ن والدینَن مُتعلِق وَنان چھِ یہِ رۄب چھُنہٕ وَنان اَسہِ کٔر ؤصیت یعنی پیغمبر سٕنٛدِ ذٔریعہٕ اَسہِ ہسا کٔر ؤصیت پانہٕ ڈایریکٹ فرمووُکھ نہٕ بٔلکہِ أمۍسٕے لُقمان رحمہ اللہ ہسا کوٚر اَسہِ یہِ تہِ عطا تہٕ تٔمۍ ووٚن پتہٕ اِنسان گوٚو تِم چھِ وَنان یہِ ہسا چھُ پیغمبر یعنی یِم وَنان چھِ یہِ لیکِن اَسہِ کیٛاہ ووٚن کہِ اکثرن ہُنٛد اور بٔلکہِ قریٖب قریٖب اِجما چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ یہِ اوس نہٕ پیغمبر تیٚلہِ چھِ تِم وَنان چھِ یُس ہسا یہِ درمیانس منٛز چھُنہ یہِ قول یہِ چھُنہٕ وۄنۍ لُقمان رحمہ اللہ سُنٛد قول یہِ چھُ جُملہ معترضہ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ درمیانس منٛز وۄنۍ پانہٕ اَسہِ خطاب کران قٕصہٕ روٗد أتھی جٲری فرماوان چھُ اللہ تعالیٰ پتہٕ برونٛٹھ کُن کرو بیٚیہِ سُہ بیان کہِ لُقمان رحمہ اللہن کیٛاہ ووٚن نیٚچوِس لیکِن منٛزٕ باگ بوٗزِو بیٚیہِ ہن کَتھ چھا ٹھیٖک مسلہٕ وۄنۍ چھُ ییٚتٮ۪ن بیٛاکھ وٕچھِو کیٛاہ مسلہٕ چھُ اَتھ منٛز چھُ بیٛاکھ حِکمت یہِ لُقمان رحمہ اللہن ییٚلہِ نیٚچوِس ؤصیت کٔر تٔمۍ کیٛاہ ووٚن تٔمِس ووٚنُس اے یا بُنَیّا لا تُشرِک بِاللہ شِرک کٔرۍ زِ نہٕ تٔمۍ ووٚن نہٕ تٔمِس گۄڈٕ میٲنۍ فرما بردٲری کٔرۍ زِ تٔمۍ کیٛاہ ووٚن شِرک تٔمۍ ووٚن گۄڈٕ رۄبہٕ سُنٛد حق تٔمۍ دِژ ترجیح کَتھ رۄبہٕ سٕنٛدِس حقس رۄبن دیُت تَمیُک بدلہٕ تٔمِس رۄبن فرموو شُرٮ۪ن کہِ تُہۍ کٔرۍزیو مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حق ادا تۄہہِ سمجھ یِوان مسلہٕ اَتھ چھِ حِکمت یِہوٚے ییٚلہِ لُقمان رحمہ اللہن دیُت کَتھ ترجیح رۄبہٕ سٕنٛدِس حقس رۄبن کوٚر منٛزٕ باگٕے ذِکِر کہِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حق تہِ ہسا چھُ ٹھیٖک چھا مسلہٕ گوٚو اللہ تعالیٰ فرماوان وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ اَسہِ کٔر اِنسانس ؤصیت أمۍ سٕنٛدٮ۪ن مٲلِس ماجہِ مُتعلِق ؤصیت گوٚو یعنی مضبوٗط عہد کوٚرُس ؤصیت کَمہِ ساتہٕ کران اکھ اِنسان مرنہٕ وِزِ بیٚیہِ کَمہِ وِزِ ییٚلہِ کُن دوٗر سفرس آسٮ۪س نیرُن چھُنہ گوٚو سُہ یہِ ؤصیت کیٛاہ کٔرٕس ؤصیت یعنی فرماوان وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَہْنًا عَلَىٰ وَہْنٍ أمۍ سٕنٛدِ ماجہِ تُل یہِ کیٛاہ کمزوٗری پٮ۪ٹھ کمزوٗری ٲس تٔمِس آو سمجھ یعنی یتھ حالتس منٛز وہنن چھُ اتٮ۪ن حال یعنی زن تٔمۍ سٕنٛز موج ٲس ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تانۍ کمزوٗری بنیمٕژ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تٔمۍ سٕنٛدِس کتھ رحمس منٛز پلان اوس وَفِصَالُهُ فی عامَیْن اور أمۍ سُنٛد دۄد ژٹُن ہسا چھُ 2 ؤرین منٛز أمۍ سُنٛد دۄد ژٹُن کٔژن ؤرین منٛز چھُ 2 ؤرین منٛز وۄنۍ اَتٮ۪ن چھُنہ آمُت یہِ فی عامَیْن اتھ منٛز چھُ اِشارٕ کہِ دۄد ژٹنٕچ مُدت کیٛاہ چھِ 2 ؤری لیکِن اتھ درمیان تہِ ہیٚکہِ أمِس دۄد ژھیٚنِتھ
كران طاهر بن عاشور ذكر نيوان ادنا في لفظ في آمين ادنا ربنا فرموا بعد الآمين يا عند استكمال الآمين ما فرمون ربنا فرموا في آمين يعني دون وريان منز وقت من شو إشارة ملاقي زوري تاني هيك أصدر لكن أم بون هيته هيك أصدر بلکہ اگر کمزوری آسے امس بچس تیلے ہیکہ زوری پتہ امس دت تھوڑا بہت کیازِ امس چھُنہٕ جلدی امس ما ونو زوری گئی تو ژٹوس امی ساتھ کیازِ تٔمِس چھُ لگان رٮ۪تھ کھنڈ پوٚتُس ژٹنس چھُنہ لگان گوٚو غرض چھُ وفصالُہ فی عامین ان اشکر لی ژٕ کر شکر میون ولی والدیک اور پننٮ۪ن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد الی المصیر مے کُن چھُو تۄہہِ واپس یُن مے کُن چھُو تۄہہِ واپس لوٗٹِتھ یُن آو سمجھ اس لیے اتن فرمو ربن لقمان رحمہ اللہ ربس متعلق وصیت کر ربن کر کیا کوٚرُس ربن کوٚر امیُک بدل رب چھُ شکوٗر رب چھُ قدردان رب چھُ عملن ہُنٛد کیاہ جزا دِوان یُتھ تٔمۍ عمل کٔر گوٚو ربن دیُت جزا ربن کوٚر ذکر کیاہ مٲلِس ماجہِ ووصینا الانسان ربن ووٚن نہٕ گۄڈٕ مےٚ کٔر انسانس وصیت پانس متعلق ربن تہِ کیاہ فرمو مٲلِس ماجہِ متعلق ٹھیٖک چھا مےٚ کٔر انسانس وصیت أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ متعلق یعنی تِہنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہُنٛد تھاو خیال اور پتہٕ ریٖزن فرمو ربن ربن فرمو ریٖزن کہِ أمۍ سٕنٛز موج ہسا چھِ أمِس حمل چھُ یہِ آسان أمِس أمۍ سٕنٛز موج چھِ أمِس تُلان أمۍ سُنٛد بار کۭتِس کالس 9 رٮ۪تن چھُ لیکھِتھ 9 رٮ۪تن کمزوٗری پٮ۪ٹھ کمزوٗری اور پتہٕ چھُس دۄد تہِ دۄد ژٹُن کیاہ چھُس پوٚتُس 2 ؤرین یعنی دۄد چھُ پوٚتُس أمِس 2 ؤرین انٛدر انٛدر یِوان ژٹنہٕ ٹھیٖک چھا اتٮ۪ن آو وٕچھو ربن کوٚر اتہِ ماجہِ ہُنٛدُے یوت ذِکر مٲلۍ سُنٛد ما کوٚرُن ذِکر مٲلۍ سُنٛد قیاس یی کرنہٕ کتھ پٮ۪ٹھ ماجہِ ہِنٛدسٕے مسلس پٮ۪ٹھ کیازِ مٲلِس چھنہ مشقت گژھان کینٛہہ تٔمِس کُس دِوان کمٲوِتھ أمۍ سٕنٛزِ ماجہِ کھٮ۪وناوان چاوناوان کُس تِمن ییٚلہِ تٔمِس مشقت گژھِ پتہٕ چھُ تٔمِس خانٛدار تہِ اتھ منٛز سپوٹ ییٚلہِ سُہ پٔزۍ پٲٹھۍ یعنی دیٖنس پٮ۪ٹھ عمل کرن وول آسہِ گوٚو اس لیے مٲلۍ سُنٛد قیاس یی کتھ پٮ۪ٹھ کرنہٕ وٕچھِو گۄڈٕ فرمو رۄبن ووصینا الانسان بوالدیہ أمِس ہسا کٔر اَسہِ مٲلِس ماجہِ متعلق وصیت پتہٕ کوٚرُن تِمو منٛز کٔژ ذِکر ماجہِ ہُنٛد چھا ٹھیٖک اور پتہٕ کوٚرُن لاسٹس ان اشکر لی ولی والدیک مےٚ تہِ کر شُکر گُزٲری اور پننِس مٲلِس ماجہِ بیٚیہِ پوٚتُس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد یعنی اتہِ توٚر فِکرِ کہِ یعنی رۄبن دِژ پتہٕ ایگزامپل ماجہِ ہٕنٛز لیکن پتہٕ فرمووُن بیٚیہِ دۄنوٕنی ہُنٛد ہسا چھُے ژےٚ کرُن شُکر گُزٲری گوٚو ژٕ کر سا قیاس کیاہ مٲلۍ سُنٛد تہِ مسلہٕ أمسٕے ماجہِ ہٕنٛدسٕے مسلس پٮ۪ٹھ چھا ٹھیٖک مسلہٕ ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر تۄہہِ ہسا چھُو مے کُن واپس یُن ییٚلہِ رۄب چھُنہ فرماوان مے کُن چھُو واپس یُن مطلب چھُ کہِ بہٕ دِمو پتہٕ تۄہہِ یِمن عملن ہُنٛد کیاہ بدلہٕ پوٚتُس اگر رٕژر کوٚروٕ تیٚلہِ گوٚو رُت اگر بُرٕ کوٚروٕ تیٚلہِ چھُ تمیُک سزا اور وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ ییٚتٮ۪ن بیاکھ مسلہٕ رۄبن فرمو ووصینا الانسان بوالدیہ انسانس کٔر اسہِ وصیت أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس تہٕ ماجہِ متعلق اتھ منٛز کٔمۍ سُنٛد ذِکر آو مٲلِس تہٕ ماجہِ ہُنٛد پتہٕ فرمو رۄبن حملتہ امہ وہنا علی وہن یہِ کٕہُنٛد ذِکر چھُ مٲلۍ سُنٛد چھُنہٕ کِہینۍ گوٚو ماجہِ مِلے 2 مارکٕس مٲلِس کٔژ مِلیو 1 پتہٕ فرمو رۄبن وفصالُہ فی عامین دۄد ژٹُن چھُ گژھان 2 ؤرین منٛز ماجہِ کٔژ مِلے 3 مٲلِس کٔژ مِلیو وٕنہِ 1 یہِ چھُنہ ہُہ حدیٖث یہِ چھُنہ حدیٖث سۭتۍ مُطابقت تھاوان مےٚ کُس حظ چھُ زیادٕ حق تھاوان مےٚ پٮ۪ٹھ یعنی حُسنِ سلوٗک فرمووُس موج 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 پتہٕ فرمووُس مول گوٚو ییٚتٮ۪ن تہِ کیاہ آو یتھ آیتہِ منٛز تہِ کیاہ آو ووصینا الانسان بوالدیہ گوٚو گۄڈٕ دۄنوٕنی ہُنٛد پتہٕ ماجہِ ہُنٛدُے یوت پتہٕ بیٚیہِ ماجہِ ہُنٛدُے یوت آو سمجھ گٔے نا 3 لٹہِ ہُمہِ سُنٛد اور 1 لٹہِ کیاہ مٲلۍ سُنٛد پتہٕ چھُ اتھ مُطابقت کتھ سۭتۍ یعنی ہُتھ حدیٖثس سۭتۍ وٕچھِو وۄنۍ تُہۍ امہِ پتہٕ فرماوان چھُ رۄب یعنی یہِ چھُ اصلی یہِ چھُ تمہیٖد اصلی چھُ رۄب امہِ پتہٕ فرماوان رۄبن فرموو مٲلِس ماجہِ سۭتۍ چھُے حُسنِ سلوٗک کرُن کۭژاہ تاکیٖد کٔرٕن مےٚ ہسا کٔرٕے وصیت انسانس کہِ ژٕ کر سا مٲلِس ماجہِ ہُنٛد تھاو خیال پتہٕ کوٚرُن کہِ تِمو کۭژاہ مشقت چھِ چانہِ خٲطرٕ برداش کٔرمٕژ پتہٕ چھُ رۄب فرماوان اگر ژےٚ وۄنۍ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد یوٗتاہ حق چھُے وَإِن جاهداكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اگر وۄنۍ ژےٚ یِمو تہِ کوٚرُے ژےٚ خٕلاف کیاہ یِمو کٔر محنت اور زبردست کوٗشِش کٔر یِمو کہِ ژٕ کرکھ شِرک ژٕ ٹھہراوکھ شریٖک مےٚ سۭتۍ سُہ یتھ متعلق نہٕ کانٛہہ دٔلیٖل آسہِ کیازِ شِرکس چھنہٕ دٔلیٖل آسان فلا تُطِعهما مٲلِس ماجہِ ہُنٛد یوٗتاہ حق آسنہٕ باوجوٗد یِہٕنٛز اطاعت کٔرۍ زِ نہٕ ٹھیٖک چھا مسلہٕ فلا یتھ تران فِکرِ پانے یعنی وۄنۍ چھنہٕ کتھٕے اتہِ آو وننہٕ ساروی کھۄتہٕ ییٚمہِ سُنٛد ژےٚ حق چھُے اگر سُہ تہِ وَنی شِرک کر کِہینۍ چھُنہٕ مان وۄنۍ چھنہٕ کتھٕے کہِ بیٚیہِ کانٛہہ وَنہِ أمِس اچھا فلا تُطِعهما لیکن پتہٕ کیاہ کرکھ وصاحبهما فی الدُنیا معروفا اگر شِرکس کُن تہِ یِم بُلاونٕے مول موج توتہِ گُزٲرۍ زِ یِمن سۭتۍ کیاہ معروٗف طریٖقس منٛز زندگی مٲنزٮ۪کھ نہٕ کینٛہہ لیکن زندگی گُزٲرۍ زِ اصل پٲٹھۍ واتبع سبیٖل من اناب الیہ تٔمۍ سٕنٛز وتھ کر اختیار یِم میٲنی پیروی کرن وٲلۍ چھِ مے کُن جُکن وٲلۍ چھِ ثم الیہ مرجعکم پتہٕ چھُو تۄہہِ مے کُن واپس یُن فانبئکم بما کنتم تعملون بہٕ دِمو تۄہہِ خبر تُہۍ کیاہ ٲسِو عملہٕ تتھ متعلق دِمو تۄہہِ بہٕ پوٗرٕ پوٗرٕ خبر کہِ تُہۍ کیاہ عملہٕ ٲسِو کران چھا ٹھیٖک مسلہٕ اور امہِ پتہٕ کیاہ فرماوان چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان یا بُنَیّ چھُنہ
Allah Ta'ala فرمان أم پتہ يا بني أي ماني قبر إنها إن تكو مثقال حبة من خردل أي ماني قبر مسألة شو يتقول أگر هسا تلقول دان يوسف آسان أم كس وزنس برابر تكيا آسين يعني كه عمل فتكون في صخرة يعني أگر هسا أم كس وزنس برابر تأس كان شيء سو أسبت إكس چट्टान اسمس روكا مزبوط أو في السماوات نتكات مزاج آسمان مز أو في الأرض يا زمين اسمز إيش كنت جاي يأتي بها الله تعالى يسوهت الله تعالى أنسو إن الله لطيف خبير بيشك الله تعالى شو لطيف تمشي كام شو باریک بین اور بیکا شو سو خبیر یعنی چھپت معاملہ متعلق تی یعنی زانکاری تھاون ٹھیک ہے یہ کس متعلق چھ نا رب متعلق عقیدہ کیا گژھی چھ رب سند ناو انت صفات متعلق رب سند علم کوتا کامل چھ ٹھیک ہے مسئلہ یعنی گوڑ کیا ون اے میانی گوبر اگر ہسا تل گوگل دانس برابر تل گوگل دان کس وزنس برابر تے آسی کہاں لکڑ سے لکڑ چیز اور سو آس کنی چٹانس مز بند یعنی سو چن کیسے پتہ اور نہ آس کیا آسمان مز اور نہ زمین کن سینڈرن مز اللہ تعالی یہ سو ہت کیاز اللہ تعالی کیا شو لطیف اور اللہ تعالی کیا شو خبیر و اچ طرح فکر کی ات کیش طرح فکری اچ طرح فکری کس رب سند علم کوتاش رب سند قدرت کوتاش دقیق سے دقیق چیز استن ربس نش سو چھپت گو اگر انسان عمل کرے امس ضروری سیلفی تلن اگر یہ اینہ گٹہ مز کانٛہہ عمل کرے کٲنٛسے وٕچھنہٕ یہِ عمل کران ربس نش چھُ اجر امیُک موجوٗد اگر یہ ہاوِ لُکن أمۍ سٕنٛز عمل گٔے ضایع اگر یہ ہاونہٕ خٲطرٕ کرِ أمۍ سٕنٛز عمل کیٛاہ گٔے أمِس چھُنہٕ تسلہٕے یِوان تِژھ کٲلۍ یِژھ گژھِ نہٕ یہِ کٲنٛسہِ گواہ تھاوِ چھُنہ ٹھیٖک یہِ چھُ وَنان خبر ربس لجا پتہ کنہ او سمجھ تہ گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ بلکہ رب فرما ان اللہ لطیف خبیر اللہ تعالیٰ چھُ لطیف اور خبیر اچھا اتن فرمو ربن کیا اللہ تعالیٰ سا چھُ لطیف لطیف کیا گو من یعلم دقائق الاشیاء یُس دقیق چیز زانان چھُ آو سمجھ اور پتہٕ چھُ سُہ کران کٲم یعنی سُہ چھُ دقیق تٔمِس چھِ پتہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیز کتٮ۪ن چھِ ماینیوٗٹ ڈِٹیلز اور پتہٕ چھُ سُہ کیٛاہ کران لطیف کٔمِس چھِ ونان لطیف یعنی یُس یہِ لطیف ناو چھُ نا لطف لطفس منٛز چھُ نرمی ہُنٛد پہلوٗ آسان کنہِ منٛز چھُ تِلہٕ گۄگُل پھوٚل پھسیومُت اگر أسۍ ونان کنہِ منٛز ہسا چھُ کیٛاہ پھسیومُت تِلہٕ گۄگُل پھوٚل یہِ کٔڑِو سا اگر أسۍ اَسہِ کتہِ چھِ پتہ ٹاس کتٮ۪ن ترٛاوو بلکہِ اَسہِ ٹاس ترٛوو تتٮ۪ن یا تِلہٕ گۄگُل پھٔلۍ تہٕ چھا ٹھیٖک وۄنۍ یہِ کُس ہیٚکہِ کٔرِتھ ییٚمِس زبردست نالیج آسہِ کہِ یعنی تِتھ پٲٹھۍ کڑُن چھُ امہِ منٛز یہِ تِلہٕ گۄگُل پھوٚل یہِ گوٚژھ برابر صحیح حالتس منٛز امہِ منٛز نٮ۪بر لطیف چھِ تٔمسٕے گوٚو رۄبس چھِ اشیاہن متعلق معلوٗم تہِ سورُے علم اور بیٚیہِ چھِ تٔمِس پتہ کہِ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ حٲصِل کران آو سمجھ بیٚیہِ چھُ رۄب خبیٖر خبیٖر کٔمِس چھِ ونان خبیٖر گوٚو اندروٗنی معاملن متعلق تہِ زان تھاوان أسۍ چھِ ییٚتٮ۪ن بِہِتھ کِتھ پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ چھِ أسۍ بِہِتھ کیٛاہ پتہ کُس کیٛاہ أنٛدرۍ کِنۍ چھُ سونٛچان سُہ کُس زانہِ اللہ تعالیٰ آو سمجھ اُسلیے غرض چھُ یہِ چھُ تھاوُن یاد ان اللہ لطیف خبیٖر اَسہِ چھنہٕ رۄبس ہاونٕچ ضوٚرتھ یورٕ کینٛہہ یعنی ونُن پتہٕ لُکھ تھاوٕنۍ گواہ اَسہِ کوٚرُے ہُتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ ضوٚرتھ رۄبس چھُ سورُے پتہ رۄبس چھِ سٲرٕے خبر کہِ سٲنِس دِلس منٛز یِم رایہِ وٕنکیٚس وتھنٕے تہِ چھےٚ نا تِمن متعلق تہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہس کیٛاہ آو سمجھ مسلہٕ یُس یہِ آیت چھےٚ نا اوٚتن تام مۄکلیو عقیٖدُک حصہٕ اتھ منٛز اوٚتن تام مۄکلیو کُس ہیوٗ حصہٕ عقیٖدُک حصہٕ شرکس متعلق اور رۄب سٕنٛدِس علمس متعلق آو سمجھ اسلیے وۄنۍ وٕچھو أسۍ امیُک فوٲیِد فرماوان کٔژِم فٲیدٕ چھُ اَسہِ وۄنۍ صدٲہِم فرماوان الفائدة السابعة عشر الوصية بالوالدين یتھ منٛز چھِ وصیت خاص آمُت اَسہِ عہد کرنہٕ کمن متعلق والدینن متعلق یہِ کُس آسہِ یہِ کُس کران وصیت اَسہِ اللہ تعالیٰ کمن کران اَسی وٕنکیٚس یَتھ مسجد منٛز یِم أکِس بِہِتھ چھِ نا یہِ چھُ سارنٕے کران لیکن وٕنکیٚس کُس چھُ کٔمِس چھُ کران اَسہِ اسلیے أسۍ گژھو مٲلِس ماجہِ تھاوٕنۍ یورٕ گٔژھِتھ زبردست خیال گژھو نا یورٕ گٔژھِتھ گٔے مٲلِس ماجہِ ڈیکس مۄنۍ کرٕنۍ چھُنہ تِم کوٗتاہ خۄش گژھان لیکن تِم چھِنہٕ ایٚکسپیکٹے کران تِم ونان گوٚبرا ژٕ ووت اَسہِ ڈاکٹرس نِش یہِ کیٛاہ دٔلیٖلا گٔے آز ژےٚ کٔرٕتھ اَسہِ مۄنۍ ڈیکس ونان نا کیٛازِ تِمو ما چھِ تِمو ییٚلہِ نہٕ تِمو ییٚلہِ وٕچھی تِمو وٕچھ لتے حظ تِمو وٕچھ روبٕے ییٚتہِ تِمو وٕچھ ہا کرٛٮ۪کہٕ نادٕے یوت گوٚو تی غرض چھُ یہِ گژھو أسۍ کرٕنۍ اچھا فرماوان چھُ الوصیۃ بالوالدین برًا و احسانا تِمن سۭتۍ کٔرِو رُت سلوٗک احسان کٔرِو تِمن سۭتۍ و اکراما و رعایة للحقوق تِمن کٔرِو اکرام اور تِہنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہُنٛد تھٲیِو خیال وذلك في قوله تعالى سُہ گوٚو یتھ قولس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فالوصية بالوالدين لها شأن عظيم
والدين متعلق وصية أتشو عظيم شأن والوصية تكون بالأمور العظيمة وصية كات متعلق شيء ما كارنا يم عظيم چیز آس كما ويني مالو كاشو مارنس تيار يما ويني كي يا گوپنا نترجو غاسلو مثال ये कत मुतलिक वन फलान जाय मे खजान तमस कड़ो ईतहन बगरज ठीक या कुछ जाय सफरस अमिस नीर क्या वन उस सेफ मज मे पोस अत थो क्या ख्याल कि मे कुछ पर्दस मे सतन थमस लगित इन सो मा वन वसीयत कत मुतलिक कर अजीम बड़न चीजन मुतलिक गो रबन फरमो वसैना अस कर वसीयत रब अस वसीयत कर गो यह अजीम चीज वन वल वसीयत هنا من رب العالمين جل وعلا وصية سيدنا كم سنترف رب العالمين سنترف ولهذا قال غير واحد من المفسرين تويش وانا فاريا مفسرين إن قوله ووصينا الإنسان بوالديه جاء معترضا في أثناء ذكر الله وصية لقمان تويش وانا فاريا مفسرين كي شيئا معترضا يعني إيش الرب يفرمان إيش لقمان رحمه الله سندس خد نسية اسم زيوان إيش الرب فرمان أتوانا جملة معترضة يتبرس وانا شرا إيش وانا كي تحضر ويني جاء الشيخ فلان مثال بعد بني حفظه الله يصير حفظه الله كاشي ماشي جمله كيس يشو اعتراضيه جاء اديشنال غوستيت تبر شيء يعني يتون قصص التعلق يشو اكسترا يشو ربع فرمان على وصيه منه جل وعلا بالوالدين احسانا اذا شو رب क्या दरमियान में जी वसीयत ऐसे अलग पैठ करान खास तौर पर कि मालिस माजी क्या थयो ख्याल तमन सित करियो रुत्सुल فإذا من الفوائد العظيمة من هذا السياق المبارك الوصية بالوالدين इसलिए मो अजीम فوائد ومنشية سياق اسمز कि वसीयत कमन मुतलिक वालिदैन मुतलिक व मारिफत हक़हिमा और यत मुतलिक कि तिहिंद हक़ मारिफत थयो हक़ जनियो कि वनिस बजुन हक़ के वल ihsan इलैहिमा और तिमन कुन ihsan अस मुतलिक वल बिर्र बिहिमा वल क़ियाम बिहुकूकिहिमा तिमन सत करियो रुत सलूक और तिहिंद हुकूकन हुन थयो ख्याल तिहिंद हुकूकन पर करियो अमल यम मालिस माजी हक़ चना यानी यह अरबुक अख शेख नश बूज ओतर किंदी सब वन तमो हयवा इब्न शुरैह यमिस नाव तमिस मुहद्दिस ना दर्स दिवान तमिस वन मोज ए हयवा वत कोकरन त्राव फल पता गोड त्रावान कोकरन क्या फल त्रावान पे यवान बे दर्स क्या वनो मे गई वीडियो क्या वीडियो गई खराब ऐ कोरस मे क्या क्या इल्म हासिल क्या दर्सस मज बिहित रब गस रज जन्नत वत गस आसान चुना यो गस नीयत इन क्या खेमो बत और बाकी बाकी चीज सह तोत खेन अगर अमिस नीयत बत सह खे और अगर अमिस नीयत तमिश कहें तमिस दिन ना वो कर अमे खतर बिहित लेकिन अगर अमिस मल माजे आलो कर इत पे गुबरा कम अमिस क्या गोड गस तोर गस ठीक है अगर अम वो ना कुछ गस और वो तेल रब सज बंदगी करान कि यह नफ्स बंदगी करान अमिस नफ्स वन यह ती करान तो समझ में मसला गो अहम अम पे अर्दहम फ़ायदे वन इन मिन अअज़म الأمور المعينة على البر بالوالدين تذكر الجميل السابق वन सारी खुद बड़ो चीज़ों मज मददगार गि मालिस माज हंदिस रुत सलूक करनस मज यम सत मालिस माज सत रुत सलूक करनस पे उभर सह हसा यह चीज़ कि यह पाव याद कि मल माज क्युत मामल मे सत कोर्मुत हाँ वल ihsan मुतलाहिक और इस बार बार तम पत मे सत तिमो ihsan मामल कोर फहाजा युईनु अल इंसान अलल बिर छना यह इंसान याद पाव माज कित पे बह क्या अत रहमस मज थोमुत यूट्रसस मज थोमुत पोलमुत तमिस कोता मशक्कत गसान अब समझ और मोल कित पे मे पे थप कर पकनावान और बाकी मोन ख्याल थवान इस बह पान पकनस लायक कहें तह अब समझ सोरे आपरावान वन वचान ना वो लकुड़ बच तम वो मालिस क्या लकुड़ क्या नाव हाँ इशफाक सोबन नीचू हाँ तम वो मालिस नसा बह खेम उहदन बत बह खेम मस्जिद ठीक वो वात ना बोन वोनस ना बह खेम तथी खोल पे पे आपरोनस अगर बोड़ कर नखर तमिस वन नीर था खेन चीज तो खे लकुड़ बच अमिस लकटिस बचस रोज पे बढ़ित याद अब समझ कम कम नखर करान अमिस कपर मोज पे फिरना खेवन माना खेन गो गर्ज कि यह पाव याद मल माज कूत रुत सलूक मे कोर्मुत यमो कित पे बह रोचमुत अम क्या गमिस यह उभार अमिस मालिस माज सत रुत सलूक करनस पे वयजअलहु यब्तइदु अनिल उकूक वल क़तिअह यह रुकाव अमिस कम नश यह थव अमिस दूर मालिस माजी तकलीफ वातन नश और कता रहमी करने नश वतअम्मल हाज़ा फ़ी क़ौलिही अत पे कर सा गौर फिक्र यथ कौलस मज अल्लाह ताला फरमो ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फ़ी आमैन आई तज़क्कर अय्युहल इब्न ए गोबर कर अत पे गौर फिक्र
ژٕ أمۍ تل نصیحت حٲصِل ما حصل من أمك من أمومة وحمل ورضاعة وتربية کہ ماجہِ ہِنٛدِ طرفہٕ کیٛاہ گوٚے ژےٚ ہاں یعنی تَتھ منٛز کیٛاہ اوس تَتھ منٛز اوسُے سُہ شفقت ژےٚ سۭتۍ اور ژٕ اوسُکھ تٔمۍ سٕنٛدِس رحمس منٛز پلان اور پتہٕ دۄد چاونوونَکھ اور تربیت کٔرنَے تذکر الحمل وأوجاعه وأتعبه ژٕ پاو یاد یہِ حمل ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ ماجہِ ہِنٛدِ یٔڈ منٛز اوسُکھ اور تٔمِس کم تکلیٖف اور تھکاوٹ ٲس گژھان والمدة الطويلة التي قضيتها في رحم أمك ژٕ کۭتِس طویٖل مُدتس روٗدُکھ ماجہِ ہِنٛدِس یوٗٹرسس منٛز أسۍ چھِ ہیٚرے ؤتھمٕتۍ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ آسمان پٮ۪ٹھ ٹپکیمٕتۍ أسۍ کتہِ ٲسۍ سٲری ماجٮ۪ن ہِنٛدٮ۪ن یٔڈن منٛز ٲسۍ أسۍ ثقل تحمله في بطنها ژٕ اوسُکھ گوٚب اکھ وزن بٔڑن نہ بوج اوسُکھ ژٕ یۄس سۄ پننہِ یٔڈ منٛز ٲس تھٲوِتھ 9 أشهر 9 رٮ۪تن ومعاناة عند القيام والقعود وتھنہٕ وِزِ بیٚہنہٕ وِزِ ٲس سۄ کیٛاہ تٔمِس تکلیٖف گژھان وعند النوم شۄنٛگنہٕ وِزِ ثم الوضع اور امہِ پتہٕ پاو یاد ییٚلہِ ژٕ پتہٕ زاکھ وشدته تمیُک تکلیٖف وما تعانيه الأم عند الولادة بچہِ زٮ۪نہٕ وِزِ کیٛاہ چھُ أمِس تکلیٖف گژھان حتى خرجت إلى هذه الحياة یٖتِس کالس ژٕ پتہٕ زاکھ یتھ زندگی کُن آکھ ثم الرضاعة اور پتہٕ دۄد چاوناوُن وما يكتنفها من أتعاب وأوجاع وسحر وتعب پتہٕ یِم اتھ سۭتۍ یِوان چھِ تکالیٖف اور تھکاوٹ اور ہُشارے روزُن راتس اور بیٚیہِ کیٛاہ یعنی اَمیُک خیال تھاوُن چھُنہ بچہِ ما گژھِ بٮ۪مار ہاں باقٕے سارنٕے چیٖزن ہُنٛد كل هذا جميل ينبغي ألا ينسى وألا يغيب عن الذهن یہِ سورُے چھُ رُت معاملہٕ یہِ باسہِ نہٕ اَسہِ ذہنہٕ منٛز غٲب گژھُن کینٛہہ یہِ گژھو نہٕ أسۍ مٔشراوٕنۍ چھا ٹھیٖک سارنٕے چھُنہ یی چیٖز گوٚمُت ماجٮ۪ن ہُنٛد دۄد چھُنہ ساروی چوٚمُت یعنی اگر تۄہہِ منٛز دِمو نا کٲنٛسہِ گِلاس وَنوس یہِ تھاو أکِس مِنٹس کۭتِس یہِ تھاو 30 مِنٹن کتھ کھٮ۪تھ اَتھس کھٮ۪تھ تٔمِس کیٛاہ گژھِ تھکہِ نہ گِلاس سۭتۍ اور یہِ اوس کیٛاہ 2-2 کِلوٗ اوس أمِس کتھ منٛز ماجہِ ہِنٛدِ یٔڈ منٛز کۭتِس کالس 9 رٮ۪تن چھُنہ پتہٕ چھِ أسۍ تٔمِس دِوان بدلہٕ ژھٕنان کٔڑِتھ اور پتہٕ چھِ أمِس خانٛدر کران یہِ کٔمِس دِوان پتہٕ ترجیح خانٛدارنہِ اور ماجہِ وَنان ژےٚ چھی نہٕ وۄنۍ حِسابا روٗدمُت یہِ چھُ تھاوُن خیال أکِس اِنسانس پتہٕ چھُ یہِ گژھان أمِس چھُ بیلنس کرُن اور زیادٕ ترجیح کتھ چھِ أمِس ماجہِ ہِنٛز کِنہٕ خانٛدارنہِ ہِنٛز ماجہِ ہِنٛز اور خانٛدارنہِ ہِنٛدۍ تہِ چھُس حقوٗق گوٚو یہِ چھُ پتہٕ أمِس کھینچہِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ جہنمس کُن أمِس چھُ پنُن پان بچاوُن أمِس چھُ روزُن شریعتس مُطٲبِق چھا ٹھیٖک اور امہِ پتہٕ ونان الفائدة التاسعة عشرة 19 فٲیدٕ أن من الأمور المعينة أيضا على البر تذكر المسير والرجوع إلى الله بیٚیہِ یہِ چیٖز تہِ کرِ أمِس مدد مٲلِس ماجہِ سۭتۍ رُت سلوٗک کرنس منٛز یہِ پاوِ یاد مےٚ کوٚت چھُ گژھُن مےٚ چھُ رۄبس نِش گژھُن واپس ويتذكر البار بوالديه أنه سيرجع إلى الله ويلاقي ثواب إحسانه وبره فيزداد برا وإحسانا یُس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ رُت سلوٗک کرن وول آسہِ سُہ پاوِ یاد مےٚ چھُ رۄبس نِش گژھُن مےٚ دی اللہ تعالیٰ امیُک بدلہٕ اس لیے سُہ کیٛاہ بڑِ سُہ بڑِ رٕژرس منٛز زیادٕ اور ويتذكر العاق اور یُس مٲلِس ماجہِ تکلیٖف آسہِ واتناوان نافرمٲنی آسٮ۪س کران سُہ تہِ پاوِ یاد أنه سيرجع إلى الله ويلاقي عقوبة عقوقه فيرتدع عن لؤمه وعقوقه سُہ پاوِ یاد مےٚ چھُ امیُک بدلہٕ پوٚتُس رۄبس نِش وٕچھُن انجام بُرٕ انجام وٕچھُن اس لیے امہِ سۭتۍ مِلہِ تٔمِس حِصہٕ کہِ سُہ روزِ امہِ نِش پتھ مٲلِس ماجہِ تکلیٖف واتناونہٕ نِش مٲلِس ماجہِ نافرمٲنی کرنہٕ نِش چھُنہ ابن عباس صٲبس آو نہ سوال کرنہٕ یعنی اکھ نفر اوس تٔمِس یمنہٕ پٮ۪ٹھ غالبن أمِس موج پھیٚکِس پٮ۪ٹھ حج کرنہٕ خٲطرٕ پتہٕ کرنٲوُن طواف تہِ پتہٕ کوٚر تٔمۍ سوال ووٚن مےٚ وولا ماجہِ ہُنٛد حق وۄنۍ نکھٕ ووٚنُس یۄس زٮ۪نہٕ وِزِ أمِس اکھ چیٖکھ سۭتۍ نیٖرِتھ وۄنۍ ووٚتھُے نہٕ ژےٚ تمیُک حق تہِ نکھٕ ژٕ چھُکھ ونان بہٕ وَلہٕ سورُے حق نکھٕ مےٚ کٔر یمنہٕ پٮ۪ٹھ یعنی پھیٚکِس پٮ۪ٹھ أنۍ تٔمۍ حج کرنٲوُن کتھ پٮ۪ٹھ نکھس کیٛاہ اَوا سمجھ تٔمۍ سٕنٛز سوٲرۍ بنیو سُہ لیکن ابن عباس صٲبن فرمونس کیٛاہ یۄس ماجہِ چانہِ زٮ۪نہٕ وِزِ اکھ چیٖکھ ژٔج نیٖرِتھ ژےٚ ووٚتھُے نہٕ وُنہِ سُہ حق تہِ نکھٕ کِہینۍ ٹھیٖک چھا مسلہٕ یہِ چھُ تھاوُن یاد أکِس اِنسانس اور چھُ سیٚودُے کتھا ییٚلہِ آخرتس پٮ۪ٹھ ایٖمان آسہِ نہ أکِس اِنسانس یِہوے چھُ أکِس اِنسان سٕنٛز زندگی سُدھارٕنۍ ییٚمِس نہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ ایٖمانٕے آسہِ سُہ وَنہِ سُہ کٔمۍ وٕچھ تٔمِس باسہِ یِہوے سُہ وَنہِ یِم چھِ مےٚ بوٗز یِم بنے پیراسایٹ مےٚ وَنہِ نہ اور 20 فٲیدٕ عظیٖم حق الأم وأنها أولى الناس بالبر وحسن المصاحبة ماجہِ ہُنٛد عظیٖم حق اور سۄ چھےٚ رٕتۍ سلوٗکُک اور بہتریٖن معاملہٕ تٔمِس سۭتۍ کرنُک کیٛاہ یعنی ساروی کھۄتہٕ حق تھاوان وفي الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي میانہِ رٕتۍ سلوٗکُک اور تٔمِس سۭتۍ رُت معاملہٕ کرنُک کُس چھُ زیادٕ حق تھاوان لُکو منٛز قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك ٹھیٖک چھا اَتہِ توٚر فِکرِ ماجہِ ہُنٛد چھُ واریاہ زیادٕ مٲلۍ سُنٛد تہِ چھُ
فذكر الأم 3 مرات لأنها هي الأحق والأولى بحسن المصاحبة. ماجہِ ہُنٛد ذِکر کوٚر رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 لٹہِ کیازِ سۄ چھِ زیادٕ حق تھاوان کمیُک تٔمِس سۭتۍ یی بہتریٖن پٲٹھۍ زندگی گُزارنہٕ تٔمِس سۭتۍ یی بہتریٖن ساتھ تٔمۍ سُنٛد اختیار کرنہٕ. ولأن الإحسان الذي ناله الابن من جهة الأم لم يقع له مثله ولا قريبا منه من غيرها. کیازِ بیٚیہِ چھُ بیاکھ ریٖزن کہِ یہِ أمِس احسان مِلیو نا ماجہِ ہِنٛدِ طرفہٕ تیُتھ چھُنہٕ أمِس بیٚیہِ سٕنٛدِ طرفہٕ مِلان نہ تتھ قریٖب تیوٗتاہ چھِ أمِس موج کران احسان. ولهذا قال بعض العلماء إن في هذه الآية دليلا وشاهدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك. طبعا بعض علماء یہ آیت چھنا اتھ چھِ شاہد کتھ یعنی یہ حدیثس منٛز وٕچھنا چھو تانۍ اتھ منٛز چھُ 3 لٹہِ ماجہِ متعلق اور 1 لٹہِ کٔمِس متعلق چھُ مٲلِس متعلق. ووجه ذلك أن الله وٕچھو اکھ ووٚن اَسہِ ہُہ کٔمۍ سُنٛد طاہر بن عاشور صٲبن کیٛاہ ووٚن تٔمۍ کیٛاہ ووٚن گۄڈٕ ووصینا پتہٕ آو ماجہِ ہِنٛدِ یعنی حملُک ذِکر کرنہٕ اور دۄد چاونُک ذِکر کرنہٕ. فرماوان چھُ شیخ عبد الرزاق البدر صٲب ونان ان الله جل وعلا ذكر في هذا السياق للأم 3 مراتب في إحسانها للابن. ماجہِ ہُنٛد چھُ اللہ تعالیٰ کٔژ ذِکر کران 3 مرتبہٕ. اکھ چھُ ونان العموٗمہ یعنی یُس ماجہِ ہُنٛد سۄ شفقت اور محبت آسان چھُ دوٚیِم الحمل اور دوٚیِم کیٛاہ چھُ اور ترٛیٚیِم چھُ الرضاع دۄد چاوُن. أمۍ چھُ کوٚرمُت گۄڈٕنیُک چیٖز العموٗمہ ذِکر. فهذه 3 مراتب من الأم لم تحصل. یِم ہسا یِم 3 مرتبہٕ چھِ نا ماجہِ ہِنٛدِ طرفہٕ ماجہِ ہُنٛد پیار ماجہِ ہُنٛد محبت اور دۄد چاوناوُن اور حمل یِم چھِ تِم 3 چیٖز یِم چھِنہٕ حٲصِل گژھان باقیو نِش لا من الأب ولا من كافة من أحسن إلى هذا الابن. نہ مٲلِس سٕنٛدِ طرفہٕ گژھن یِم 3 چیٖز حٲصِل. مٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ مِلیو ماجہِ ہُنٛد ہیوٗ محبت حمل یعنی پریگننسی اور ترٛیٚیِم دۄد چاوناوُن ما گژھِ حٲصِل گوٚو یِم گژھان چھِ ماجہِ ہِنٛدے طرفہٕ حٲصِل. اور یِم تہِ أمِس احسان کرن نا زندگی منٛز تِمن نِش تہِ گژھنس نہٕ یِم چیٖز حٲصِل. وهذا يقتضي رد الجميل والإحسان ومقابلة الإحسان بالإحسان. اسلیے یہِ چھُ تقاض کران یہِ گژھِ احسان لوٹاوُن یہِ گژھِ تِمن سۭتۍ رُت معاملہٕ یورٕ کرُن اور یہِ گژھِ احسانُک مُقابلہٕ کمہِ سۭتۍ کرُن احسان سۭتۍ. وأن تكون أولى الناس بحسن المصاحبة کہِ یہِ موج گژھِ أمِس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ حقدار أمِس نِش بنٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ رُت سلوٗک کرِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ رُت معاملہٕ کرِ. لكن من المصائب العظيمة أن تجد بعض الناس يلقى من أمه هذا الإحسان الدائم والجميل المتواصل ثم تكون النهاية أن بره ولطفه وحسن صحبته يقدمها إلى الآخرين. وأنا يا سا مصیبت أندر کہِ اکھ بچہِ چھُ پننہِ ماجہِ نِش یوٗتاہ احسان حٲصِل کران یوٗتاہ رٕژر حٲصِل کران لیکن پتہٕ چھُ یہِ مُقدم کران کٔمِس باقین چھُنا یہِ احسان کمن چھُ یہِ پتہٕ دِوان باقین دِوان الذين لم يقدموا له عشر معشار ما قدمته الأم. یِمو نہٕ أمِس تمیُک 100th حصہٕ تہِ چھِ آسان دیُتمُت کِہینۍ تہِ یوٗتاہ أمِس کٔمۍ دیُت ماجہِ. یہِ چھُ پتہٕ تِمنٕے دِوان ترجیح خانٛدارنہِ اور دوستن اور باقین چیٖز ماجہِ سۭتۍ چھُنہٕ آسان یہِ احسان کران کِہینۍ تہِ. ولا يعطي أمه من حسن مصاحبته شيئا اور یہِ چھُنہٕ پننہِ ماجہِ دِوان امہِ رُت سلوٗک منٛز کٕہٕنۍ تہِ چیٖز. وإن أعطاها الفضلة والقليل اگر وۄنۍ دِیَس تہِ یہِ چھُ پتہٕ دِوان أمِس بچومُت حصہٕ تھوڑا بہت اگر کُنہِ جایہِ احساس گژھٮ۪س تیٚلہِ دِیَس یہِ چھُنہٕ أمِس یعنی سُہ پرٛیارٹایز کران کِہینۍ تہِ. هكذا يكون رد الجميل والإحسان ومجازات المحسنين. کیٛاہ یِتھٕے پٲٹھۍ چھا کٲنٛسہِ سۭتۍ رُت معاملہٕ اگر کٲنٛسہِ کوٚر تٔمِس لوٹاوو یِہوے معاملہٕ تٔمِس کرو احسانُک بدلہٕ دِموس یِتھٕے پٲٹھۍ یِہوے چھا کران یِہوے چھا محسن رٕتٮ۪ن ہُنٛد طریٖقہٕ چھا یِہوے نہ. ولهذا كان من أعظم الإثم وأشد اللؤم العقوق بالأم. توے چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ بڑیو گۄناہو منٛزٕ اور ساروی کھۄتہٕ یعنی شدیٖد پستی منٛز شدیٖد رُسوٲیی منٛز چھُ یہِ چیٖز کہِ یہِ کرِ نافرمٲنی کٔمِس ماجہِ ہٕنٛز. مٲلۍ سٕنٛز نافرمٲنی تہِ چھِ غلط لیکن ماجہِ ہُنٛد چھُ زیادَے پہم خطرناک. كيف يعق الإنسان أمه وهي خير من قدم له معروفا وإحسانا وإكراما. کِتھ پٲٹھۍ کرِ نافرمٲنی اِنسان پننہِ ماجہِ ہٕنٛز حالانکہِ سۄے چھےٚ سۄ ییٚمۍ أمِس رٕژر ورتو ییٚمۍ أمِس سۭتۍ احسان کوٚر ییٚمۍ أمِس اِکرام کوٚر. آو سمجھ گوٚو یہِ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھتھٕے یعنی یہِ چھُ سیوٚدُے کتھا یہِ چھُ گٔٹیا نفر یہِ چھُ پستہٕ نفر یہِ چھُ ذلتس منٛز پیوٚمُت یہِ نفر یُس نہٕ ماجہِ ہٕنٛدِ احسانُک یعنی سُہ یاد تھاوِ کِہینۍ اور تٔمِس بدلہٕ دِی نہٕ تمیُک رُت بدلہٕ دِیَس نہٕ. چھا ٹھیٖک مسلہٕ. اور امہِ پتہٕ چھُ 21ہِم فٲیدٕ الفائدة الحادية والعشرون. إنما تلقاه الأم في الحمل والوضع من مشقة وتعب أمر لا يلحق الابن جزاءه مهما بذل من البر والجهد. ونان یہِ کیٛاہ سا ماجہِ ووت نہ اتھ حملس دوران اور
बच्चे ज़ेनस दौरान मशक्कत गयस थकावट गयस बच्चे हेकि नहٕ ज़हन ति तमिस जज़ाहस ताम वतित सह हेकि तमिक बदल दित चाहे सह खबर कۭژاہ कोशिश ति बिल्कुल वाज़ ज़हन हेकि नहٕ वो इब्न अब्बास सबन कौल ति मुतलिक कत हेकि वतित और अम पत ज़ुतोवुहिम वनान इन्न कर्न हक्किल वालिदैनि बिहक्किल्लाह दलीलुन अला अज़ीम मकानति हक्किहिमा व अन्नहु औजबुल हुकूकि बअद हक्किल्लाह वनान रबन यानी रब सुंद ये मालिस माजि हुंद हक जोड़न कमिस सत रब सद पन्निस हकस सत यह दलील यथ पे कि यह मालिस माजि हिंद हक कूता थोद मरतब ठीक है कर दलालत रबन कोर गोड अनिश्कुरली वली वालिदैक मे कर शुक्र गुजारी और पन्निस मालिस माजि कर शुक्र गुजारी गो रबन जोड़ मालिस माजि हुंद हक कमिस सत पन्निस हकस इस तरह फिक्र कि यह हक कूता वाजिब यह कूता अजीम वहाज़ा कसीरुन फिल कुरान यक़रीनु सुब्हानहु बैन हक्किहि अज़्ज़ वजल व बैन हक्किल वालिदैन कुरानस मज यह कसीर रब जोड़ान पन्निस हकस और वालिदैन हिंदिस हकस व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना जनाब गोई गोज़तो वहिम फ़ैद और त्रोवहिम फ़ैद इन्न शुक्र लिल वालिदैन यकूनु बिल हुब्बि लहुमा वना मालिस माजि कित पट करी शुक्र गुजारी यह कर तिमन सत मोहब्बत व दुआ तिमन खतर कर दुआ वल बिर तिमन सत कर रुत सलूक व सिला तिमन सत जोड़ वल इहसान तिमन सत वर्ताव इहसान छना इथे पट करना उसने सलूक उसरी यह इस तरह कसिम फ़ैद फिक्र त्रोवहिम फ़ैद चौवहिम खुतूरतु उकूकिल वालिदैन यानी मालिस माजि तकलीफ वातनाउन मालिस माजि नाफरमानी करन अमुक खतर व अन्नहु मिन आज़मिल इस्मि व अशद्दिल लूम यह सारी खुद बड़ो गुनाहों मज और बे बदतरीन आसनच निशानियों मज आवा समझ शदीद बदबख्ती हिंज अलामत वफी सहीहैन मिन हदीस अबी बकरह रज़ियल्लाहु अन्हु सहीहैन मज अबू बकरह रज़ियल्लाहु अन्हु सुन हदीस तिमो फरमो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर क्या बद मोनो तय बड़न गुनाहन हिज खबर बड़ो गुनाहों मज बड़न हिज खबर फरमोख 3 मिनट क़ालू बला या रसूलल्लाह सहाबो एल बूज तिमो क्या जन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल इशराकु बिल्लाह फरमोख रब से क्या करूं शिरक व उकूकुल वालिदैन और मालिस माजि नाफरमानी कर तिमन तकलीफ वातनाउ अम साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डोख दित पत कुन वन अम पत बीठ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत फरमोख वकान मुत्तकिअन अम मोठ डोख लगे टेक लगवित फकाल अला व कौलु ज़ूर खबरदार बातिल कत बातिल अपुज वन यानी फरमोख क़ाल फमा ज़ाल युकर्रिरुहा हत्ता क़ुलना लैतहु सकत यानी फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बातिल कथ वनियो कहीं बातिल कलाम करियो कहीं वना अशकुर तमन्ना काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहन खामोश क्या जमन गई मशक्कत बार बार वन ठीक है मसला वो क्या फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमो फरमो कि अकबरुल कबाइर कबाइरो मज बड़ बड़ गुनाह यम छ तथ मज क्या शिरक और शिरक पत यानी मालिस माजि तकलीफ वातनाउन और तिहज नाफरमानी करन तम साथ तकलीफ तुम जहन वातनाउन और नाफरमानी कम साथ कर यम साथ तुम शरीयत मुताबिक तुंद फैसला यम साथ शरीयत मुखालफत गसान या समझ मसला वह तना फिक्र कि मालिस माजि तकलीफ वातनाउन तिहज नाफरमानी कर बड़ो गुनाहों अंदर और अम पत वना 50 फ़ैद तरीक़तु तआमुल मअल अब अबिल इन काना मुशरिकैन औ फासिकैन मोल मोज अगर मुशरिक या फासिक आसन नाफरमान आसन तिमन सत क्या मामला करी तिहदिस तथ शिरकस मज और फिस्कस मज कर पार्टिसिपेट कह मोल चवान तमोक सोन तनान तमोक यह मानस मगर असल पे वनस ना यह गलत बन मान मे माफी बह दिमो खोरन मोट लेकिन तमोक अन्न बह वना किस पे कर कमा फी कौलिहि तआला व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिहि इल्म यानी रबन फरमो यम योत आसन शिरक करान बल्कि यम आसन कोशिश करान कि ज ति गोसुक शिरक कर ज गोसुक रबस सत शरीक ठहरावन तिम यथ मुतलिक नस इल्म छी यानी इल्म मतलब यानी शिरकस छन दलील आसान ज मानिजन यहुंद कहीं और दुनिया मज रोजी यमन सत मगर बेहतरीन पे वना फला युताउल अब वला तुताउल इन तलबा मिन वलदिहिमा अन युशरिक बिल्लाह औ अन यफअल अल मासिया वना इताअतीन करन मालिस इताअतीन करन माजि हिंस अगर तिम तलब करन अमिस औलादस निश कि सु कर शिरक अल्लाह ताला सत या सु कर बदल कह वना मोल मोज वंजन कोरि हे पर्द म कर बथिस यह मास्तर बोय यह पितर बोय यह मामतर बोय यह पफ्तर बोय अमिस रचम यह लॉकटे खीन वथरावान मम कर अमिस पर्द अतन मानुन मान जंगन वंगन तमिस मोट दिन माजि खोरन मोट दिन लेकिन यह मानुन बिल्कुल वाज़ेह आ समझ तिमन यी इताअत करन कह
अच्छा लेकिन फिल वक्त नफ्सिही ला बुद्द मिनल मुसाहबत बिल मारूफ लेकिन अत वक्तस मज क्या मारूफ तरीकस मज यमन सत ठीक है मसला यह बिल्कुल रबन क्या फरमो मनजक न लेकिन जिंदगी गुजर बेहतरीन पे हुस्न सलूक कर तोते अच्छा अम पत शतवुहिम कमाल शरीअत फी दअवतिहा इला हिफ्ज़ अल मारूफ व मुराअत अल जमील वन शरीयत कमाल शरीयत कामिल कि दावत दिवान कत कुन मारूफस करिव हिफाजत और बे अगर कंस तोह सत रचर वर्तोमुत तमिक थयु ख्याल चाहे सह कह तमिक थयु क्या वहाज़ा वाज़िहुन मा कौनिल अबी अल मुशरिक अबिल उम्मिल मुशरिका यदउ इब्नहु इला शिर्क हालांकि मोल मोजी शिरकस पे यम औलादस बुलावा कोकुन शिरकस कुन लेकिन रबन क्या फरमो वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा मनजक न कह लेकिन दुनिया मज रोज रतिस तरीकस पे हादा इदा कानल अबवानी मुशरिकैन वन यह तम सात मोल मोज क्या मुशरिक फकैफ इजा कानल अबवानी मुमिनैन वो मुशरिक मलिस माज सत आवन रुत सलूक कर अगर अम सुन मोल मोज मुमिन और वला ला यअमुरानी इल्ला बिल खैर और तिम आसन दावत दिवान मगर कमिक खर्च हुकुम आसन दिवान वला यदउवानी इल्ला इलल बिर्रि वल इहसान तिम आसन अमिस दावत दिवान मगर रुतरस कुन एहसानस कुन अम सात छुन अमिस कहन ते उजुर बना कि क्या करे अम सात नाफरमानी और अमिस वन मोल मोज वन कैसे वत गोबरा नमाज पर अमिस कह शरार इन शुइन यमो वन अमिस गलत का और बे आसन यम पान शिरक करान कि बे आसन यम पान नाफरमान अमिस तो नमाज पर अमिस कसा इत पर शरार अच्छा चला ये मोबाइल ज्यादा वनस मोल मोजा अच्छा गसन गोबरा खराब मा चला मोबाइल ज्यादा अम शरारत गसान है बुद मे मोबाइल लबि दर तो नोस बु तंग गसान छ तो बस दिम पान हु डलस मज दर चलो वनान कत पे अम सुनो मेरे मज गलत किन सही सही वना वना ये मुशरिक ते आसन मोल मोज तिमन सत रुत सलूक कर वचन कथ ये तिम क्या आसन मुवाहिद आसन मुमिन आसन रुत आसन रुत रुख हुकुम आसन दिवान बुराई कुन आसन बुलावन तम सत ज्यादा हक कि ज तिमन सत रुत पे रोज अच्छा ये तोरा फिक्री और अम पत सतोवहिम ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियत अल खालिक मखलूकस यी इताअत करने यथ मज खालिक सज नाफरमानी गसान क्या रबन फरमो व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बिमा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा दुनिया मज रोजुक मारूफ तरीकस मज लेकिन इताअत कर जखन अत बारस मज कर जखन इताअत की ये मन जखन शिरक मन जखन करुन वह तुर फिक्री मखलूकस यी मान कहन ते सु चीज जथ मज नाफरमानी कमिस दज गसान खालिक और अम पत छु अठोवहिम इन अहल अल-ضلال वल-बातिल قد تكون منهم مجاهدة وبذل وسع واستفراغ للطاقة في نشر باطلهم والدعوة إلى ضلالهم أجتنا فكرة ونا يم گمراہ آسن اور باطل پرست آسن کچھ ساتھ تم زبردست محنت کران کچھ ساتھ تم تمام توانائی صرف کران پنن طاقت صرف کران پنن باطل پھہلاون خاطر مول موج چھنا یم اہل باطل امس اور یم کیا ونان ربن فرموس و ان جاهداك اگر یم زبردست محنت کران اتر فکر اہل باطل چھ کُنہِ ساتہٕ کیا باطلس کُن اننہٕ خٲطرٕ زبردست محنت کران زبردست توانٲیی صرف کران چھنا یہِ چھُ گژھان وهذا واضح ونان یہِ چھُ بالکل واضح ربن فرمو و ان جاهداك اگر یم یعنی مجاہدہ کران محنت کران توانٲیی صرف کران شرک کرناونہٕ خٲطرٕ هنا وفي المقابل ات مقابل كاش كن سات غسان قد يكون من بعض اهل الحق كسل وفتور في هذا الباب كن سات اهل حق تم شات سستی ها تم شونا مكور ربن هدايت میں کیا باقی شنو ونان اهل باطل محنت کران زبردست لیکن اهل حق کیا کرن ونان مشن محنت کرن میں گو پانس ہدایت میں بات نہیں گمراہی تکلیف یہ مش مگر سے بس اس گسو اگر اهل باطل پن باطل فلان خاطر زبردست محنت کران چھ اس کیا پز اس پز حقس خاطر محنت کرن اس پہ علم حاصل کرن علم نافع حاصل کرن عمل کرن اور باقین تام واتناون یہ ہر کانٛہہ ذمہ داری لیکن سۄ ذمہ داری پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ چھُ علم حٲصل کرُن نتہٕ گژھِ یِتھٕے پٲٹھۍ کھڑا یہِ بنایہِ پنُن یوٗٹیوٗب چینل اور ترٛاوِ ویٖڈیو پتہٕ چھُ تتھ کیٛاہ کرُن یا وَنہِ پتہٕ خبر کیٛاہ کیٛاہ تتہِ یِم أمِس شُبہات آسن یہِ آسہِ تِمنٕے شُبہاتن ہُنٛد درس دِوان ٹھیٖک چھا مسلہٕ اور 29 فٲیدٕ التفریق بین عدم الطاعة والعقوق وٕچھِو تُہۍ کیٛاہ مسلہٕ چھُ اتھ یہِ چھُ اہم فٲیدٕ ونان فرق کٔرِو سا کتھ فرق چھِ ییٚتٮ۪ن یِوان کرنہٕ نہ ماننس اور یعنی عدم الطاعة اتٮ۪ن یی نہٕ یِہُنٛد ماننہٕ کینٛہہ اور بیٛاکھ گوٚو عقوق نافرمان بنُن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد اتھ چھِ فرق اکھ گوٚو یہِ کٲم چھس نہٕ مانٕنۍ بیٛاکھ گوٚو فُل نافرمان بنُن اور مٲلِس ماجہِ تکلیٖف واتناوُن یِم چھِ زٕ الگ الگ چیٖز فبعض الناس يخلط فيجعلهما سوا کینٛہہ لُکھ چھِ خلط ملط کران تِم چھِ دۄنوٕنی بناوان برابر تِم چھِ دۄنوٕنی کیٛاہ بناوان
والصواب أن بينهما فرقا صحيح چونکہ اتھ منٛز چھِ فرق آو سمجھ ربن فرمو فلا تطعهما ربن فرمو یہٕنٛز مٔنزِن یہِ کتھ ربن فرمون ولم يقل فأقهما یہٕنٛز کٔرۍ زِ کیٛاہ ژٕ بن یِہُنٛد نافرمان تہِ ما فرمو ربن فرمو یہِ کتھ مٔنزِ نہٕ کِہینۍ لیکن باقیَس منٛز روٗزِ ژٕ یِمن سۭتۍ رُت سلوٗک کرن وول باقیَس منٛز واتنٲیزِکھ نہٕ تکلیٖف کٲنٛسہِ چھُ گژھان شک یعنی مطلب کیٛاہ گوٚو أمِس چھُ مول موج شرک کران أمِس چھُ مول موج معصیتس کُن دعوت دِوان یہِ چھُ ونان یِمن سۭتۍ چھُ قطع تعلُق یِوان کرنہٕ تہٕ بس بہٕ نسا کرنہٕ یِمن سۭتۍ رُت سلوٗک تہِ اگر أمِس ماجہِ آسہِ دگ زنگہِ یہِ وَنہِ أمِس ہے مےٚ تہِ گوٚبرا یتھ موٚٹھ یہِ وَنہِ ہے نہ یہِ چھِ شرک کران بہٕ دِمس نہٕ موٚٹھ یہِ چھُنہٕ یہِ کتہِ فرمو رۄبن گوٚو کٲنٛسہِ چھُ گژھان أمِس چھُ یِوان زیادے غیرت مضموٗم غیرت یہِ چھُ ونان نہ بہٕ کرکھ نہٕ وۄنۍ خدمت تہِ یِم ہسا چھِ شرک کران نہ رۄبے فرماوان اگر شرکٕے یوت نہٕ کینٛہہ اگر تِم ژےٚ شرکٕچ دعوت تہِ آسنَے دِوان مٲنزٮ۪کھ نہٕ کینٛہہ لیکن تِمن سۭتۍ کٔرۍ زِ کیٛاہ رُت سلوٗک آو سمجھ مسلہٕ اتھ چھِ فرق کران کُنہِ ساتہٕ چھِ أمِس جذبات یِوان اُبران تہٕ یہِ چھُ کیٛاہ کران کٲم یہِ چھُ پتہٕ فُل نافرمان بنان اور کُنہِ ساتہٕ چھُ بیٛاکھ گژھان اپوزِٹ ایٚکسٹریٖمس کُن یہِ چھُ أمِس گژھان کوٚت تتھ عبادت گاہس تانۍ سۭتۍ ونان چھُس نیر کر ژٕ عبادت بہٕ پیارے کیٛاہ ییٚتھی تہِ ما چھُ کرُن تتھ منٛز ما چھُ أمِس ساتھ أمِس دیُن وۄنۍ چھُ حِصہٕ تھاوُن اور ترٛہِم فٲیدٕ فضل الصحابہ فضل الصحابة وخيار الأمة صحابن ہٕنٛز فضیٖلت چھِ ییٚمہِ آیتہِ تل تران فِکرِ اور ییٚمہِ اُمت منٛز یِم ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن جنریشن ٲس تِہنٛز فضیٖلت چھِ تران فِکرِ کیٛازِ یُؤخذ ذلك من قوله تعالى سُہ یی ییٚمہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فرمان تل اخذ کرنہٕ واتبع سبيل من أناب إلي تٔمۍ سٕنٛز وتھ کر اختیار یُس مےٚ کُن جُکِتھ چھُ یُس مے کُن متوجہ چھُ ونان وإذا نظرت في حال الصحابة ییٚلہِ ژٕ صحابن ہٕنٛدِس حالتس پٮ۪ٹھ غور و فِکر کرکھ وخيار الأمة ییٚمہِ اُمت منٛز بہتریٖن لُکن کُن غور و فِکر کرکھ تجد أن حالهم هي حال المنيبين إلى الله تِہنٛز حالت چھِ کیٛاہ برابر تِمن لُکن ہٕنٛز حالت یِم رۄب سٕے کُن متوجہ آسان چھِنہ یتھ آیتس منٛز کم چھِ گۄڈٕنیتھ دٲخل گژھان ییٚمہِ اُمتٕکۍ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ چھِ صحابہ اتھ منٛز دٲخل گژھان وۄنۍ چھِ تران فِکرِ صحابن ہٕنٛز فضیٖلت توے چھِ أسۍ وٕچھان کہِ بعض مُفسریٖنو ووٚن ولہذا تجدو بعض المفسرین یقول واتبع سبیل من اناب الی یُس یہِ آیت چھےٚ نہ رۄب فرماوان تِہنٛز وتھ کر اختیار یِم مے کُن جُکِتھ چھِ مے کُن متوجہ چھِ تِمو ووٚن اے ابا بکر ووٚنُکھ یہِ کُس چھُ اتٮ۪ن مُراد ابو بکر وبعضهم يقول واتبع سبيل من اناب الي اي الصحابه تِمو ووٚن مُفسِرو کیٛاہ ووٚن اتٮ۪ن چھُ مُراد صحابہ وٕچھ صحابن ہٕنٛز فضیٖلت یعنی مطلب صحابہ بناوُکھ پنُن رول ماڈل صحابن ہُنٛد طریٖقہٕ کر کیٛاہ اختیار سُہ کوٗتاہ بدبخت چھُ سُہ انسان یُس صحابنٕے کیٛاہ آسہِ بُرٕ ونان صحابن تان آسہِ کران چھُنہ اور پتہٕ یُس تٔمِس لایک آسہِ کران یُس تٔمِس شیر آسہِ کران یُس تٔمِس سبسکرایب آسہِ کران چھُنہ أمِس چھِ پتہ مےٚ کوٚر شیر تہٕ مےٚ رٹہِ نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کِہینۍ أمِس رٹہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ییٚلہِ صحابن بُرٕ اوس ونان ژےٚ کِتھ کٔنۍ کوٚرُتھ أمۍ سُنٛد پوسٹ شیر ژٕ کِتھ کٔنۍ اوسُکھ أمِس نفرس پتہٕ اگر أمِس کانٛہہ مطلب فرض کرو اللہ تعالیٰ بچٲوِنۍ تمہِ نِش تۄہہِ منٛز آسہِ کانٛہہ نفر مےٚ آسہِ أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ بُرٕ ووٚنمُت لیکھ ژٲرمٕژ یا کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ آسہِ مےٚ لویمُت اور پتہٕ آسہِ مےٚ یتھ علاقس منٛز پروگرام تٔمِس ونُن ہے اتھ منٛز کر پاٹِسِپیٹ سُہ مانے یُن سُہ ما مانہِ بٔلکہِ سُہ ما مانہِ تہٕ سُہ روزِ پتہٕ نیبر گژھِ سُہ رٹہِ مےٚ أتھی چھُنہ مسلہٕ گوٚو یہِ گوٚو مٲلِس ماجہِ مُتعلق اور یہِ چھُ صحابن مُتعلق کران صحابن ہُنٛد حق چھُ اسہِ دیٖنی حق تِم چھِ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہٕنٛدۍ سٲتھی لیکن یہِ چھُ تِمن نفرن سۭتۍ پتہٕ ساتھ تھاوان یِم نہٕ صحابن ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہُنٛد خیال چھِ تھاوان یِم جج بنان چھِ پوٚتُس صحابن ہٕنٛدِس بارس منٛز آو سمجھ مسلہٕ یہِ چھُ تھاوُن خیال اتٮ۪ن چھِ صحابن ہٕنٛز فضیٖلت ونان وهذا كله تفسير للنص ببعض افراده او بافضل افراده اتھ چھِ ونان وٕچھِو اڑیو کیٛاہ ووٚن امہِ آیتہِ ہُنٛد مطلب ہسا چھُ ابوٗ بکر اڑیو ووٚن امہِ آیتہِ ہُنٛد مطلب چھُ صحابہ رضی اللہ عنہُم ونان اتھ چھِ ونان یہِ چھُ اکھ قاعدٕ کانٛہہ ٹیکسٹ یُس آسہِ نہ قرآنٕچ آیت اتھ یی تفسیٖر کرنہٕ یُس اتھ فُل تفسیٖر چھُنہ تمہِ منٛز اجہِ ہینہِ سۭتۍ اتٮ۪ن چھُ مُراد سٲری صحابہ اتٮ۪ن چھُ مُراد سٲری لُکھ یِم رۄبس کُن جُکن وٲلۍ آسن لیکن مُفسریٖنو کٔڑۍ امہِ منٛز نٮ۪بر أڑۍ ہی تِم کم کٔڑِکھ صحابہ اور کینٛہو کوٚڑ امہِ منٛز تہِ خاص کُس کوٚڑُکھ ابوٗ بکر رضی اللہ عنہ اتھ چھِ أسۍ ونان تفسیٖر النص ببعض افراده نص یۄس آسہِ قرآنُک ٹیکسٹ یُس آسہِ تتھ کرو تفسیٖر امہِ یِم اتھ منٛز یِوان چھِنہ امہِ کِس تفسیٖرس منٛز تمہِ منٛز کڑوکھ کینٛہہ افراد اور سُے تفسیٖر کرو چھا ٹھیٖک مسلہٕ ٹھیٖک چھا اگر کٲنٛسہِ ونو ووٚنُس ہے رۄبہٕ سُنٛد فرما بردار کُس گوٚو سُہ وَنہِ حج کرن وول کیٛاہ وَنہِ أمۍ ووٚنُس صحیح کِنہٕ غلط أمۍ ووٚن صحیح لیکن أمۍ کوٚر فُل تفسیٖر منٛز أڑہن ذِکر کٲنٛسہِ وَنو رۄبہٕ سُنٛد فرما بردار کُس گوٚو یہِ وَنہِ نٮ۪ماز پرن وول أمۍ ووٚنُس صحیح کِنہٕ غلط صحیح لیکن پوٗرٕ کامِل ووٚنُن نہٕ اگر کٲنٛسہِ وَنو رۄبہٕ سُنٛد فرما بردار کُس گوٚو تٔمۍ سُہ وَنہِ کیٛاہ اِسلام کٮ۪ن ارکانن پٮ۪ٹھ عمل کرن وول گوٚو یہِ ہیوٚتُن کمالس کُن گژھُن چھا ٹھیٖک مسلہٕ گوٚو تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یہِ تفسیٖر
فهذا يدلنا على فضل الصحابة وفضل خيار الأمة. يشاز دلالة كران صحابة هندس فضيلة اسبر اور يم أمة مزيم بهترين تابعون أتباع التابعين علماء هندس فضيلة اسبر. وأنه ينبغي علينا أن نعرف سبيل هؤلاء الأخيار الأماثل اور بيشيات پر دلالة كران اس پزي زان حاصل کرن تمن ہز وقت کیا اس تمن رتن نفرن ہز وقت کیا اس ہاں تمن یونیک نفرن ہز وقت کیا اس وأن نتبع سبيلهم اور اس گسو تہز وقت پت وأن نحذر اتباع غير سبيل المؤمنين اور اس گسو خوتن اس گسو بچن مؤمنن ہز وقت بغیر بے کن وقت ہز اتباع کرن. ربنا فرمو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يسس رسول الله عليه الصلاة والسلام ہز مخالفت کرے ام پت کہ ہدایت گو تمس نش واضح اور ويتبع غير سبيل المؤمنين اور پت کر سو مومنن ہز وقت بغیر بدل کان وات اختیار اتن کم چھ مومن ابي کم چھ مومن صحابہ صحابہ ہز وات اتی سو کر بدل کان وات اختیار نوله ما تولى اس پھر ون سو تکن یوکن سو گو ونصره جهنم اور سو برون اس جهنم اسمز وساعت مسيرا اور سو بدترین ٹھکان. ویم آیت تل چھ صحابہ ہز فضیلت تران فکر کیازیت آیت اس من چھ گڈنت اولین داخل گسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہز صحابہ. کیا ٹھیک مسئلہ وہ کجم فائدوس ترہم ام پتہ اک ترہم ونا اہمیت اختیار الجلیس ونان اہمیت چھ یمش کہ ساتھی چن ساتھی فرینڈ کس بناون اس دوست کس بناون اس تمس چھ اہمیت. فليس للمؤمن ان يجلس مع من شاء مومن اس خاطر چھ جائز کہ سہ بیہی یمس تمس خوش گژھِ تمس سہ چرسی ہوکن یا چھ ہوکن بہت ہم مثلا شراب چما یا چھ تھی ہنا اس ونان بہ کت چھس چما بہ چھس دوری مشکوی یوت وچھان جنا مومن اس چھ یہ چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو المؤمن کیا المرء على دین خلیلہ شخص چھ آسان پنس دوست سندس طریقس پہ اس لیے وچھو سا تھی کس بنائیون دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تصاحب الا مؤمنا ساتھی بن زن مگر کمس مومنس ولا ياكل طعامك الا تقي اور چون کھین گژھِ نہٕ کھیون مگر کُس یُس متقی آسہِ گھر دِژِ دعوت کٔمِس یُس تقوا وول آسہِ نہ دِکھ فاسقس سُہ ترٛاوِ چانہِ ماجہِ کُن تہِ غلط نظر اور چانہِ بیٚنہِ کُن تہِ غلط نظر چھِنہ یِم چیٖز لبنہٕ یِوان کۭتیاہ کیسز آیہِ یِتھ وٕچھنہٕ أمۍ دیُت فاسق نفرس گرٕ اِجازت اور پتہٕ گوٚو اکھ وقت تتھ درٛاے بُرٕ نٔتیٖجہٕ گوٚو خیال چھُ تھاوُن کہِ مومنس چھُنہٕ یعنی ییٚمِس سۭتۍ سُہ بیٚہہِ تٔمِس سۭتۍ نہ وکم قد يحصل من ضرر للانسان بسبب الجلیس کوٗتاہ چھُ أمِس اِنسانس تکلیٖف واتان کُنہِ ساتہٕ نۄقصان واتان أمِس سٲتھی سٕنٛدِ سببہٕ ٹھیک چھا. اگر یہ زٲرۍ آسن کُنہِ جایہِ ییٚتہِ آسہِ تِمن تماشہٕ وٕچھان آسہِ نہٕ گِنٛدان یُتھُے پُلیٖس چھاپہٕ درٛاے تِم کٔمِس نِنۍ سارنٕے نِنۍ نہ أمِس تہِ نِنۍ نہ سیوٚدُے کتھا پتہٕ ما وَنہِ ہے بہٕ اوسَے تیٚلہِ وٕچھٲنی یوت یہِ اوس مےٚ دوس بہٕ اوسُس أمِس پیاران یہِ اوس وَنان بہٕ ترٛاوٕ داو اکھ تہٕ پتہٕ یِمہٕ بہٕ ژےٚ سۭتۍ تِم چھَلہِ ٹھیک چھا. اور اگر یہ مثال کے طور پر کانٛہہ یہِ چھُ مطلب کانٛہہ نفر چھُ یہِ چھُنہٕ نٮ۪مازا وٮ۪مازا پران لیکن یہِ گوٚو کُنہِ ساتہٕ دوستس نِش سۭتۍ مسجد منٛز أمِس چھُنہٕ نٮ۪ماز پرنُک غرض اَتہِ ٲسۍ حلوٕ ژۄچہِ بٲگراوان أمِس تہِ دِنۍ نہ لارِ ٲسۍ نہ حلوٕ ژوٚٹ چھُنہ مسلہٕ یِوان سمجھ. اوترٕ اوسُس بہٕ گوٚژھ أکِس مسجد منٛز نٮ۪ماز پرنہٕ خٲطرٕ اَتہِ آسہِ سکوٗٹی پٮ۪ٹھ لڑکہٕ زٕ اکھ ژاو نٮ۪ماز پرنہٕ خٲطرٕ بیٛاکھ روٗد نٮ۪برٕ کَنی تٔمِس پیارنہِ مےٚ ووٚن تٔمِس ہے وَلہٕ اَس ژٕ تہِ سُہ وَنان اَتہِ چھُنہٕ باتھ روٗم نہ اَتہِ چھِ باتھ روٗم وَنان کیٛاہ تام اور مےٚ گوٚو گرم زبردست مےٚ چھِ اَتہِ گرم گژھان ووٚنُس ہے نہ اَتہِ چھِ اے سی لٲگِتھ أنٛدرٕ پتہٕ ووٚنُن کیٛاہ تام ہُہ یہِ بہان مےٚ ووٚن آسٮ۪س ما کینٛہہ چھُنہ واریاہ مسلہٕ آسان أڑۍ چھِ وَنان بہٕ چھُس ایتھیٖسٹ بہٕ پرٕ نٮ۪ماز سُہ آسہِ ہا نہٕ تیُتھ کینٛہہ بہرحال یعنی تُہۍ وٕچھِو کیٛاہ چھُ سُہ گوٚو أمِس نٮ۪مازِ تانۍ سۭتۍ اوسُس بہٕ پیاران ییٚتھی ژٕ پَر ظُہر نٮ۪ماز. گوٚو غرض چھُ کہِ مُسلمان موٗمِن یُس آسہِ أسۍ گژھو دانا آسٕنۍ أسۍ گژھو نہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ دوستی لاگٕنۍ اکھ گوٚو مطلب دعوت خٲطرٕ بیٚہمو أسۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نِش کُنہِ جایہِ چھِ لُکھ أسۍ دِمو تِمن دعوت بیٛاکھ گوٚو سٲتھی کُس بناوو آو سمجھ. وَنان فالعبد مطالب بأن لا يجلس مع كل أحد بندس چھُ یہِ مُطالبہٕ کہِ سُہ گژھِ نہٕ ہر کٲنٛسہِ شخصس سۭتۍ بِہُن یعنی سُہ گژھِ نہٕ ہر کٲنٛسہِ شخصس پنُن سٲتھی بناوُن وإنما يجالس أهل الخير والفضل والنبل سُہ گژھِ اہلِ خیرن سۭتۍ بِہُن فضیٖلت والٮ۪ن لُکن سۭتۍ بِہُن ہاں رٕتٮ۪ن یعنی تھزر بجر تھاون والٮ۪ن دیٖنی اعتبار تِمن لُکن سۭتۍ بِہُن. وهذا أيضا مستفاد من قوله واتبع سبيل من أناب إليه یہِ چھُنہ مےٚ تیٚلہِ تران فِکرِ تِہنٛز وتھ کر سا اختیار یِم مےٚ کُن جُکن وٲلۍ آسن اس لیے اَتہِ چھُ تران فِکرِ یعنی سٲتھی تہِ ییٚلہِ اختیار کرون سُہ تہِ گژھِ مومِن آسُن. آو سمجھ. أزکِس فِتنہٕ دورس منٛز چھُ فِتنو نِش بچنُک اکھ ذٔریعہٕ سُہ کیٛاہ گوٚو أمِس گژھِ پنُن یُس أمِس فرینڈ سٔرکٕل آسہِ سُہ گژھِ اصل أمِس آسُن. اور دۄیہِ ترٛہِم وَنان فضل العنابة إلى الله اللہ تعالیٰ ہس کُن جُکنٕچ فضیٖلت اللہ تعالیٰ ہس کُن متوجہ گژھنٕچ فضیٖلت ومکانة المنیٖبیٖن اور یِم رۄبس کُن جُکن وٲلۍ چھِ آسان تِہُنٛد تھوٚد مقام یہِ کٔمِس تل چھُ تران فِکرِ یِہُنٛد تھوٚد مقام کپٲرۍ تران فِکرِ کیٛازِ رۄبن فرمو یِہنٛزٕے وتھ کٔرِو اختیار
گوٚو یِم چھِو تھوٚد مقام تھاوان وٲلۍ تُہۍ کٔرِو یِہٕنٛزٕے وَتھ اختیار فجعل الله سبیل المنیبین سبیلا تتبعوا وطریقة تسلکوا رۄبن بنٲو منیبیٖنن ہٕنٛز وَتھ رۄبس کُن جُکن والٮ۪ن ہٕنٛز وَتھ یِہے بنٲو رۄبن سۄ وَتھ یتھ اتباع یی کرنہٕ اور یِہے بنٲو رۄبن سۄ وَتھ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ یپٲرۍ پکنٲیی چھُنہ اَتہِ تران فِکرِ یِہُنٛد مقام تہٕ مرتب کوٗتاہ تھوٚد چھُ کانٛہہ وَنہِ اکھ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ بنہِ منیٖب اکھ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ گژھِ یہِ صفت حٲصِل وَنان الانابة الى الله تتضمن 4 امور رۄبس کُن یہِ انابت حٲصِل کرُن جُکاو حٲصِل کرُن متوجہ گژھُن اتھ منٛز چھِ 4 چیٖز یِوان کٔژ ییٚمِس منٛز یِم 4 صفت آسن أسۍ وَنو یہِ چھُ منیٖب یہِ کیاہ چھُ فرماوان محبته رۄبہٕ سُنٛد کیاہ گژھِ آسُن کِتھ پٲٹھۍ ترِ فِکرِ أمِس چھُ رۄبہٕ سُنٛد محبت ییٚلہِ اَکہِ طرفہٕ أمِس نفسُک حق آسہِ بیٚیہِ طرفہٕ کٔمۍ سُنٛد حق آسہِ رۄبہٕ سُنٛد وٕچھُن چھُ یہِ کَتھ دی ترجیح دوٚیِم والخضوع لہو یہِ گژھِ رۄبس برونٛٹھ کنہِ عاجزی انکسٲری اختیار کرُن یہِ گژھِ نہٕ تکبرُک اظہار کرُن اور ترٛیٚیِم والاقبال علیہ یہِ گژھِ رۄبسٕے کُن متوجہ گژھُن اور ژوٗرِم الاعراض عما سواہُ رۄبس بغٲر یِم تہِ چھِ تِمو نِش گژھِ یہِ یعنی اعراض کرُن بُتھ پھِرُن اور یہِ گژھِ صرف متوجہ کٔمِس کُن گژھُن رۄبس کُن ٹھیٖک چھا مسلہٕ أمسٕے چھِ وَنان منیٖب قال ابن القیم فرماوان فلا يستحق اسم المنیب الا من اجتمعت فيه هذه الاربع چھُنہٕ منیٖب ناوُک مستحقٕے کانٛہہ کٲنٛسے ہٮ۪کو نہٕ منیٖب ؤنِتھ سِوے ییٚمِس منٛز یِم 4 خصوٗصیتہٕ آسن آو سمجھ وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك سلفن ہُنٛد تفسیٖر چھُ اتھ یِہوے ییٚلہِ سلف چھِ اتھ یِمے 4 چیٖز بیان کران ییٚمِس رۄبس سۭتۍ محبت آسہِ اور بیٚیہِ یُس رۄبس کُن کیاہ آسہِ عاجزی انکسٲری اختیار کران یُس رۄبسٕے کُن متوجہ آسہِ اور تمام باقیو نِش اعراض کٔرِتھ آسہِ یِم تٔمِس رۄبس نِش کھیٖنچان آسن دوٗر سُہ آسہِ تِمو نِش بُتھ پھِران اور سُہ آسہِ متوجہ کٔمِس کُن گژھان رۄبس کُن یہِ چھُ پننہِ زندگی منٛز أکِس انسانس نظر دِنۍ کہِ بہٕ کِتھ کٔنۍ چھُس زندگی گُزاران بہٕ چھُسا رۄبس کُن متوجہ کِنہٕ بہٕ چھُس کَمن کُن غیر اللہس کُن متوجہ میون قبلہٕ چھا اللہ تعالیٰ ہس کُن کِنہٕ میون قبلہٕ چھُ کپٲرۍ باقین لُکن کُن کہِ مےٚ چھا فلٲنۍ رٲضۍ فِستٲنۍ رٲضۍ یہِ چھُنہ وٕچھُن آو سمجھ اگر کٲنٛسہِ حرام رِلیشنشِپ چھِ کٲنٛسہِ چھِنہ آسان اکثر تۄہہِ چھِ پتہ وٕچھِو کیاہ مسلہٕ چھُ یُتھُے ابن القیم صٲبن لیٚچھ نہ کِتاب چاہے تٔمۍ روضۃ المحبین لیٚچھ چاہے تٔمۍ الداء والدواء لیٚچھ تٔمۍ چھُ کوٚرمُت ذِکر تتھ منٛز یِہے عشقٕچ بٮ۪مٲرۍ کیازِ تتھ دورس منٛز آسہِ ہا عشقٕچ بٮ۪مٲرۍ زیادٕ یتھ دورس منٛز یہِ چیٖز زیادٕ چھُنہ آسان تتھ مُتعلِق چھِ علما پوٚتُس کیٛاہ زیادٕ ذِکر کران اور رد کران سٲنِس دورس منٛز چھِ یِہے عشقٕچ بٮ۪مٲرۍ زیادٕ پھٔہلیمٕژ چھِنہ اسلیے توے چھِ أسۍ درسن منٛز زیادٕ کیٛاہ بوزان اَمِکُے تذکر توے پیوٚو مےٚ ییٚتٮ۪ن ایٚگزامپٕل یاد کٲنٛسہِ چھِ یِہے حرام کٲری ہٕنٛز بٮ۪مٲرۍ چھَس نہ یہِ چھُ وَنان ہے وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ أمِس چھِ یہِ میسیج اورٕ یِوان چاہے لٔڑکہٕ چھُ یا کوٗر چھِ أمِس چھُ یُس أمِس یہِ اپوزِٹ نفر چھُ چاہے لٔڑکہٕ چھُس کوٗر یہِ چھِ أمِس میسیج کران بہٕ کَرَے خودکٔشی بہٕ مَرٕ ہُہ یہِ کیٛاہ چھُ وَنان ہے یہِ کَرِ خودکٔشی بہٕ کیٛاہ کَرٕ مولوی صٲب بہٕ کیٛاہ حظ کَرٕ وۄنۍ تۄہہِ چھُو پَتہ مےٚ چھُ فون اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ یِوان سُہ حظ چھُ وَنان بہٕ کَرٕ کیٛاہ خودکٔشی بہٕ چھُس وَنان کٔرِنۍ ووٚن نہ أکۍ نفرَن مےٚ اوس کٔرِنۍ پَتہٕ کوٚر تٔمۍ دوٚپمَس کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے ووٚن مےٚ ما کھسن گۄناہ تَمیُک شیطان حظ أمِس یِوان اَپٲری ژےٚ کھسنَے گۄناہ پوٚتُس اِسلیے تھاو ژٕ جٲری تہٕ مےٚ ووٚنمَس ووٚنمَس ہے نہ کینٛہہ کھسنَے کِہیٖنۍ پَرواے چھُنہٕ پَتہٕ کوٚر تٔمۍ رٮ۪تھ گٔژھِتھ فون ہے ووٚنُن شُکریہ بہٕ حظ گوٚوُس آزاد تٔمۍ حظ کٔر نہٕ خودکٔشی بہٕ حظ بَچیوس ٹھیٖک چھا تُہۍ چھِو وَنان کیٛاہ چھِ حرام کٲری اچھا مسلہٕ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ اوس بیٛاکھ سُہ اوس تٔمِس اوسُکھ کَتہِ تام گوٚنڈمُت تٔمِس اوسمُت مطلب تٔمِس اوسمُت بیٚیِس سۭتۍ آسہِ ہا تٔمِس یِہوے حرام رِلیشَنشِپ سُہ وَنان تہٕ مےٚ گوٚنڈُکھ وۄنۍ بیٚیِس جایہِ تہٕ مگر ییٚمِس سۭتۍ مےٚ اَمہِ برونٛٹھ اوس یِتھ پٲٹھۍ یہِ قٕصہٕ اگر بہٕ تٔمِس سۭتۍ کَتھ ترٛاوٕ کَرٕنۍ تٔمِس چھُ خوٗن یِوان پھٔٹِتھ ٲسہٕ کِنۍ اِسلیے بہٕ چھُس وۄنۍ تٔمِس تانۍ تھاوان کیٛاہ بہٕ چھُس وَنان یہِ گوٚژھ ٹھیٖک گژھُن تٔمِس چھِ یِوان اَپٲری تہٕ وَنان یہِ اچھا تُہۍ چھُو أمۍ کیٛاہ ووٚن مےٚ ووٚنُن أسۍ حظ چھِ دۄنوَے دیٖندار کیٛاہ چھِ وَلہٕ حظ فونَس پٮ۪ٹھ مےٚ اوس بَڑِ تھوٚمُت فون مےٚ اوس گَرِکۍ تہِ تٔتھی بِہِتھ دوٚپمَس ہے یہِ چھِ دیٖندار تُہۍ چھِ سوال کیٛاہ چھِ کَران اللہ تعالیٰ بَچٲیِن گوٚو غرض چھُ یعنی یہِ چھُ تھاوُن خیال اگر تۄہہِ منٛز تہِ آسہِ کٲنٛسہِ یہِ چیٖز یہِ چھِ بٮ۪مٲرۍ آز چارو طرف ہاں یِتھ پٲٹھۍ کورونا اوس نہ تِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یہِ سارنٕے لاران پوٚتُس أڑن یَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ حِصہٕ کَرُن زَنہِ چھِ یعنی زَنہِ چھِ مردَن خٲطرٕ بٔڑ بارٕ آزمٲیش یُس فرمو رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُنہٕ زَنٮ۪ن خطا کینٛہہ یہِ چھِ مردَن کمزوٗری آ سمجھ زَنٮ۪ن نِش گژھِ اکھ اِنسان غیر محرمَن نِش دوٗر ژَلُن تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ سٕہَس نِش ژَلان چھُنہ اگر سٕہہ تُہۍ وٕچھُن تُہۍ کِتھ کٔنۍ ژٔلِو کِنہٕ تُہۍ بِہِو گۄڈٕ وٕچھنہِ گۄڈٕ کُس چھُ اورٕ یہِ چھُ ژَلُن چھُنہ أتھۍ منٛز چھُ خٲر اَتھ منٛز چھِ أسۍ عمل کران کٔمۍ سٕنٛدِس حُکمَس پٮ۪ٹھ رۄبہٕ سٕنٛدِس حُکمَس پٮ۪ٹھ اور رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حُکمَس پٮ۪ٹھ کٔژِم اوس یہِ 33 چھُ وَنان الفائدة الثالثة والثلاثون إن أعمال العباد كلها محصاة عليهم يجدونها حاضرة يوم القيامة بنٛدن ہِنٛز عملہٕ چھِ سارے تِمن پٮ۪ٹھ گٔنٛزرٲوِتھ اور تِم لبن تِم کَمہِ ساتہٕ قیامتُک دۄہ حاضر
ربن کیا فرمو ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون پتہ چھو تۄہہِ مے کُن یُن اور بہٕ دِمو تۄہہِ خبر تُہۍ کیٛاہ عملہٕ ٲسِو گوٚو اس لیے کانٛہہ اِنسان اگر عمل کَرِ وۄنۍ یہِ گٔے مٔشِد نہ یہِ چھِ برابر لیکھِتھ تَتہِ یہِ چھِ برابر درٕج تھٲومٕژ فرشتو تِمن چھِ یِہوٚے کٲم آمٕژ تھاونہٕ تِمن چھَنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ ذِمہٕ دٲری تِمن چھِ یِہوٚے کٲم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید یہِ چھُنہٕ کانٛہہ کَتھ کَڑان اَتھ چھِ آسان فرشتہٕ پیاران تِم چھِ یہِ لیکھِتھ تھاوان تِمن ما چھِ بیٚیہِ کٲمٕے کانٛہہ آ سمجھ مسلہٕ گوٚو غرض چھُ یہِ چھُ تھاوُن خیال اَتٮ۪ن کہِ سانہِ عملہٕ آسن پگاہ رۄبس برونٛٹھ کَنہِ حاضر ٹھیٖک چھا اگر أکِس اِنسانس بُرٕ عملہٕ آسن أمِس کۭژاہ رُسوٲیی گژھِ اللہ تعالیٰ دِیِن نجات گوٚو أسۍ گژھِ توبہٕ کَرُن یِم بُرٕ چیٖز گژھِ اکھ اِنسان ترٛاوُن اور 34 وَنان ان الشرک لا برہان علیہ ولا حجت لأہلہ علیہ شرکس چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ دٔلیٖل اور شرک کرن والٮ۪ن چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ حجت اتھ شرکس چھنہٕ دٔلیٖل وہذا مأخوذ من قولہ یہِ کمہِ پٮ۪ٹھ درٛاو رۄبن فرمو وإن جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم اگر یِم ژےٚ زبردست کوٗشش کرنٲے کہِ ژٕ کرکھ مےٚ سۭتۍ شریٖک تہِ یتھ مُتعلق نہٕ ژےٚ علم چھُے کہیٖنۍ تہِ ٹھیٖک چھا کیٛاہ مطلب ونان اگر ژےٚ مول موج زبردست محنت کری ژٕ کرکھ مےٚ سۭتۍ سُہ شریٖک یتھ مُتعلق نہٕ ژےٚ علم چھُے کہیٖنۍ ژٕ ٹھہرٲیزن شریٖک ژٕ مٲنزن تِہُنٛد اگر کانٛہہ اتھ مفہوٗم کڑِ بہٕ ونو تۄہہِ ونو ہے اگر اور کانٛہہ وۄزُل قمیٖض دار لٲگِتھ آو سُہ نہ ترٲیزیون نہٕ اندر کہیٖنۍ تہِ اگر اور وۄنۍ سفید قمیٖض دار وول آو تُہۍ ترٲیوُن سُہ اندر کِنہٕ کہیٖنۍ ترٲیوُن نہ رۄبن فرمو اگر تِم ژےٚ ووٚننَے سُہ ٹھہراوُن شریٖک ییٚمِس مُتعلق نہٕ ژےٚ علم چھُے کہیٖنۍ سُہ ٹھہرٲیزن نہٕ مفہوٗم کیٛاہ درٛاو اگر سُہ ووٚنہے ٹھہراوُن شریٖک ییٚمِس مُتعلق ژےٚ علم چھُے سُہ ٹھہرٲیزن تی درٛاوا چھُنہ فِلحال درٛاو نہ مفہوٗم یِہوٚے لیکِن اتھ نیرِ نہٕ یہِ مفہوٗم یہِ چھُنہٕ تیُتھ ہیوٗ کینٛہہ اتھ چھُنہٕ مفہوٗم مُخالف نیران اتھ چھِ أسۍ ونان صفت اللازمہ اتھ کیٛاہ چھِ ونان صفہ لازمہ یعنی یہِ چھُ صفت اتھ لازم شرکس امیُک اپوزِٹ نیرِ نہٕ کانٛہہ شرک چھُنہٕ تیُتھ کینٛہہ یتھ دٔلیٖل آسہِ تۄہہِ سمجھ یِوان یہِ چھُ اہم سمجھُن اگر نہٕ اَسہِ یہِ قاعدٕ آسہِ پتہ کِہیٖنۍ تیٚلہِ سمجھو أسۍ خبر کیٛاہ قرآن تہٕ رۄبن فرمو ولا تُکرِہوٗ فتیاتِکُم علی البغاء ان اردنا تحسنا چھُنہ رۄب فرماوان پننہِ لونڈی مہٕ کٔرِوُکھ مجبوٗر بدکٲری پٮ۪ٹھ اگر تِم پاک دامن آسان یژھان روزُن مفہوٗم کیٛاہ نیرٮ۪س اگر نہٕ پاک دامن آسان یژھان روزُن تیٚلہِ کٔرِوُکھ مجبوٗر بدکٲری پٮ۪ٹھ یہِ نیرِ اتھ مفہوٗم گوٚو نہ غلط سورُے اتھ چھُ مطلب کیازِ کہِ تِم چھِ یژھان پاک دامن روزُن کیازِ تِہُنٛد صفتٕے چھُ زنٮ۪ن ہُنٛد کہِ تِم کیٛاہ چھِ ونان أسۍ روزو پاک دامن یتھ تہِ چھُ تی مطلب اگر تِم ژےٚ کوٗشش کرنَے ژٕ ٹھہراوکھ رۄبس سۭتۍ شریٖک اور شرکس نہ چھے نہٕ دٔلیٖل آسان اتھ گژھِ نہٕ مطلب سُہ ٹھہراوان شریٖک یتھ نہٕ دٔلیٖل چھے کِہیٖنۍ مطلب سُہ ٹھہرٲیزن یتھ دٔلیٖل چھے تہِ گژھِ نہٕ اتھ مطلب اتھ چھِ أسۍ ونان صفہ لازمہ کیٛاہ چھِ ونان اتھ چھُنہٕ مفہوٗم مُخالف نیران چھا مسلہٕ سمجھ یِوان گوٚو اس لیے اتٮ۪ن توٚر فِکرِ یعنی شرکس چھنہٕ دٔلیٖل آسان کِہیٖنۍ ونان یہِ چھُ تِتھٕے پٲٹھۍ رۄبن فرمو ومن یدعُ مع اللہِ الہًا آخر لا برہان لہ بہ یا یُس ہسا رۄبس سۭتۍ سُہ شریٖک ٹھہرایہِ یتھ نہٕ دٔلیٖلٕے چھےٚ کانٛہہ ما کڑِ اتھ مفہوٗم کہِ کانٛہہ چھُ سُہ شریٖک تہِ یتھ دٔلیٖل چھےٚ نہ اتہِ چھُ مطلب یُس رۄبس سۭتۍ شریٖک ٹھہراوِ اور شریٖک آسنس منٛز چھنہٕ دٔلیٖل آسان تۄہہِ چھِ سمجھ یِوان مسلہٕ اتھ چھِ أسۍ ونان صفہ لازمہ ونان فالشرک اَیًّا کانَ نوعُہُ وَاَیًّا کانت صفَتُہُ لا برہان علیہ شرکس ٲسۍتن کانٛہہ تہِ قٕسم کانٛہہ تہِ صفت تتھ چھنہٕ دٔلیٖل هذه صفة لازمة للشرك یہِ چھِ شرکس صفة لازمہ فی کُلہِ احوالہ وفی جمیع صورہ تمام حالتن اور تمام صوٗرتن منٛز چھِ شرکس یہِ صفت کہِ اتھ چھنہٕ دٔلیٖل آسان کِہیٖنۍ یہِ آو تۄہہِ سمجھ یہِ آوا سمجھ کِنہٕ کِہیٖنۍ یعنی کُنہِ جایہِ چھُ آسان یعنی کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ مفہوٗم مُخالف کڑان اگر کانٛہہ کلام کرِ أسۍ چھِ کیٛاہ اکھ چھِ أسۍ أمۍ سُنٛد ٹیکسٹ بوزان منطوٗق اور دوٚیِم چھِ أسۍ کیٛاہ کڑان مفہوٗم چھِنہ کڑان مفہوٗم اس لیے لیکن ہر وِزِ چھُنہٕ یہِ آسان ضروٗری ہر وِزِ نیرِ نہٕ مفہوٗم مُخالف کِہیٖنۍ تہِ یِتھ پٲٹھۍ یتھ منٛز چھا ٹھیٖک گوٚو اتٮ۪ن کیٛاہ گژھِ ترجمات مِثال اللہ تعالیٰ فرمان چھُ یا ایُّہا الناس اعبدوٗ ربکُم الذی خلقکُم اے لُکو تٔمِس رۄبہٕ سٕنٛز کٔرِو عبادت ییٚمۍ پٲدٕ کٔرنو مفہوٗم کیٛاہ نیرٮ۪س تٔمِس رۄبہٕ سٕنٛز مہٕ کٔرِو ییٚمۍ نہٕ پٲدٕ کٔرنو گوٚو تیٚلہِ چھُ بیٛاکھ کُس تانۍ رۄب ییٚمۍ نہٕ أسۍ پٲدٕ کٔرۍ یہِ گژھِ حظ مفہوٗم نہ اتھ گژھِ ترجم اے لُکو رۄبہٕ سٕنٛز عبادت کٔرِو کیٛازِ تٔمۍ چھُنو پٲدٕ ٹھیٖک چھا مسلہٕ گوٚو یہِ چھِ صفہ لازمہ تِتھٕے پٲٹھۍ چھِ ییٚتٮ۪ن کہِ اگر تِمو کوٗشش کٔر کہِ ژٕ ٹھہراوکھ رۄبس سۭتۍ شریٖک یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ دٔلیٖل چھےٚ کِہیٖنۍ مطلب چھُ شرکس چھنہٕ دٔلیٖل آسان نہ کہِ کانٛہہ شرک چھُ تیُتھ یتھ دٔلیٖل آسہِ ٹھیٖک چھا مسلہٕ گوٚو یِم مُشرِک پتہٕ دلایل چھِ پننِس پانس خٲطرٕ دِوان تِم چھِ شُبہات آسان تِم چھنہٕ دلایل آسان گوٚو اس لیے اتہِ توٚر فِکرِ کہِ شرکس چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ دٔلیٖل آسان چاہے امِچ کانٛہہ تہِ صوٗرت ٲسۍتن کھٔژِم اوس یہِ امہِ پتہٕ گوٚو 35 اہمیت التأکیٖد عند دعوة الناس الى الخیر تاکیٖدٕچ اہمیت ییٚمہِ ساتہٕ لُکن دِمو خٲرس کُن دعوت تِمن گژھِ تاکیٖد تتھ کرٕنۍ ہاں قسم ہٲوِتھ اور آو سمجھ اِنہ حرف استعمال کٔرِتھ بے شک حرف استعمال کٔرِتھ اور باقٕے چیٖزو ذٔریعہٕ
ونهيهم عن الشر بالرجوع الى الله كت پٲٹھۍ کروس تاکید ات کر یعنی ییٚمہِ ساتہٕ شر نِش منع کروکھ تاکید کرنُک گوٚو اکھ کرو قسم ہاوو اِنہ ونوکھ مثال کے طور پر ٹھیک چھا یا ٹیبلس دِمو ٹاس یہِ چھُنہ ونان أسۍ کرو تاکید کِتھ پٲٹھۍ أسۍ ونو تِمن ہے رۄبس کُن چھُو واپس گژھُن یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل یِم چیٖز ترٲیوٕ کیازِ رۄبس کُن چھُو کیاہ گژھُن واپس گژھُن بالرجوع الى الله ومجازاته العباد على ما قدموه في هذه الحياة اور بیٚیہِ ییٚمہِ چیٖز ذٔریعہٕ کہِ رۄبا دِیو تۄہہِ بدلہٕ پتہٕ تمیُک یہِ کیاہ سا تۄہہِ یتھ دُنیاہس منٛز عمل کرو فینبغی علی الدعاة مراعاة هذا الامر في الدعوة دعاتن پزِ امہِ معاملُک خیال تھاوُن کہِ ٲخرت پاوُن یاد پننِس دعوتس سۭتۍ ٲخرتُک کانسیپٹ جوڑُن ٲخرتس متعلق ونُن کہِ تۄہہِ کیاہ گژھیو ٲخرتس منٛز اگر تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ کٔرِو یا یِم چیٖز ترٲیِو ٹھیٖک چھا مسلہٕ گوٚژھ تہِ یہِ چھُ اتٮ۪ن ولأهمية التأكيد على ذلك تكرر في قصة لقمان في قوله توے چھُ امِچ اہمیت چھنا اتھ لقمان رحمہ اللہ سٕنٛدِس قصس منٛز چھُ یہِ آمُت امہِ برونٛٹھ کیاہ آو اِلَیَّ المصیٖر امہِ پتہٕ کیاہ آو اِلَیَّ مرجعُکُم آو سمجھ مے کُن چھُو لوٹُن مے کُن چھُو یُن واپس فهذا امر يحتاج الناس الى التذكير به مرات وكرات ونان یہِ معاملہٕ چھُ لُکھ چھِ امیِکۍ محتاج تِمن گژھِ یاد دِہٲنی یِن کرنہٕ بار بار امِچ حتى يرسخ في اذهانهم قدومهم على الله تاکہِ تِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز گژھِ ذہنن منٛز گژھِ راسِک کہِ اَسہِ چھُ واپس کٔمِس نِش گژھُن رۄبس نِش ومجازات الله تبارك وتعالى لهم على الاعمال اور بیٚیہِ گژھِ تِمن یہِ راسِک کہِ رۄب دی اَسہِ یِمن عملن پٮ۪ٹھ کیاہ جزا التي قدموها في هذه الحياة یِم تِمو یتھ دُنیاہس منٛز عملہٕ آسن برونٛٹھ کُن سوزمژٕ ليحسنوا الاستعداد والتحيؤ ليوم المعاد تاکہِ تِم کرن بہتریٖن طریٖقہٕ تیٲری کتھ خٲطرٕ واپس لوٹنہٕ کِس دۄہس خٲطرٕ چھُنہ وٕچھِو ٲخرتُک معاملہٕ چھُ بڑٕ اہم چھُنہ ٲخرتس پٮ۪ٹھ ایٖمان چھُ بڑٕ اہم امے سۭتۍ چھِ أکِس انسان سٕنٛز زندگی سُدران توے چھُ داعیس یعنی یہِ گژھو أسۍ پننہِ جایہِ تہِ غورو فِکر کرٕنۍ ٲخرتس پٮ۪ٹھ ایٖمان مضبوٗط کرُن اَسہِ چھا ٲخرتس پٮ۪ٹھ ایٖمان سیوٚدُے کیٚنٛہہ ووٚن پوٚز ووٚنُن نہ چھُنہ سیوٚدُے کتھا تُہۍ ؤنِو أسۍ ونو انشاء اللہ کیاہ ونو تھاو فون چھُ اَتہِ أسۍ چھِ ونان انشاء اللہ ٹھیٖک چھُ انشاء ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ وَنہِ تُہۍ چھِوا موٗمِن أسۍ کیاہ ونوس انشاء اللہ لیکن پتہٕ چھُنہ دِنۍ نظر پننِس پانس مےٚ چھا پٔزی پٲٹھۍ ایٖمان کہِ مےٚ چھُ مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زندٕ گژھُن چھا بیٚیہِ مرنہٕ پتہٕ زندٕ آ بِلکُل چھُنہ گژھِ نہ آسُن اَسہِ گژھِ پوٗرٕ وثوٗق آسُن اتھ پٮ۪ٹھ سُہ ترِ فِکرِ کمہِ ساتہٕ ییٚلہِ پتہٕ سٲنۍ زندگی گُزارنُک طریٖقہٕ وٕچھِ أسۍ چھا برابر تِمنٕے لُکن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ زندگی گُزاران یِمن ایٖمان چھُ کہِ اَسہِ چھُ کیاہ آخرتس منٛز بیٚیہِ واپس کھڑا گژھُن مطلب ریس چھِ کٲنٛسہِ نفرس چھِ پتہ ریس ہا چھِ 10 کِلوٗمیٖٹر چھِ ریس کرٕنۍ تتہِ چھُ پتہٕ ₹1,00,000 انعام رٹُن یہِ کِتھ کٔنۍ آسہِ پکان اور بیاکھ نفر چھُ ونان آ انشاء اللہ ریس چھِ لیکن یہِ چھُنہٕ دوا ووا تُلان اتہِ کیاہ توٚر پانے فِکرِ یہِ چھُ بٔلۍ ونان یہِ چھُ مزاقا أمِس چھِ پتہ تہِ ما آسٮ۪س لیکن یہِ چھُ سُستٕے یہِ چھُنہٕ ونان مےٚ کیاہ کرُن توٚر فِکرِ گوٚژھ ییٚمِس پتہ آسہِ ایٖمان آسہِ رۄبس برونٛٹھ کنہِ چھُ کھڑا گژھُن تٔمۍ سٕنٛز زندگی آسہِ ڈِفرنٹ کمہِ نِش تمہِ نِش یُس صرف یعنی یِہوے خیال خام خیال آسہِ تھاوان سُہ آسہِ ونان وٕچھو پتہٕ آسہِ ہا کِنہٕ کِہینۍ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ یہِ ایٖمان مضبوٗط کرنُک توفیٖق آمیٖن یا رب العالمیٖن اور امہِ پتہٕ چھُ 36 ونان احاطة علم الله جل وعلا وانه لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء رۄبہٕ سٕنٛدِ علمُک احاطہٕ رۄبن چھُ پننہِ علمہٕ سۭتۍ سٲرسٕے گیراو کوٚرمُت تٔمِس نِش چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز چھُپِتھ زٔمیٖنن تہٕ آسمانن منٛز کیازِ رۄبن کیاہ فرمو یا بُنَیَّ انها ان تَکُ مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله اے میانہِ گوٚبرٕ اگر کیاہ تِلہٕ گۄگل پھٔلۍ کِس وزنس برابر تہِ آسہِ آسمانن زٔمیٖنن اور چٹانن منٛز کانٛہہ چیٖز اللہ تعالیٰ یی تتھ ہٮ۪تھ ان اللہ لطیف الخبیٖر بے شک اللہ تعالیٰ چھُ باریٖک بیٖن اور أنٛدروٗنی معاملاتن مُتعلق تہِ خبر اتہِ کیاہ توٚر فِکرِ فٲیدٕ اَسہِ اَسہِ توٚر فٲیدٕ فِکرِ کہِ رۄبہٕ سُنٛد علم چھُ سٲرسٕے احاطہٕ کٔرِتھ تٔمِس نِش چھُنہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز چھُپِتھ اور 17 فٲیدٕ اثر الایٖمانی باسماء الله وصفاته في صلاح العبد وذكاء اعماله ایٖمانُک اثر کیاہ چھُ ییٚلہِ أکِس انسانس رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن ناون صفاتن پٮ۪ٹھ ایٖمان آسہِ امیُک کیاہ اثر چھُ بنٛدٕ سٕنٛدِس رٕژرس پٮ۪ٹھ اور أمۍ سٕنٛدٮ۪ن عملن ہٕنٛزِ پٲکی پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن عملن ہٕنٛدِس برکتس پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن عملن منٛز بڑاوٕ گژھُن ہُمیُک اثر کیاہ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أکِس انسانس رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن ناون صفاتن پٮ۪ٹھ آسہِ نہ ایٖمان أمِس گژھِ عملن منٛز اِضافہٕ أمِس کیاہ گژھِ أمِس گژھِ یعنی أمِس گژھِ رٕژر پٲدٕ زندگی منٛز وَأَنَّ الْعَبْدَ كُلَّمَا كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفَ یہِ تھٲیزیو انڈرلاین کٔرِتھ ونان یوٗتاہ بنٛدٕ آسہِ رۄبس مُتعلق زیادٕ معرفت تھاوان كَانَ مِنْهُ أَخْوَف تیوٗتاہ آسہِ تٔمِس رۄبس سُہ زیادٕ کھوژان وَلِعِبَادَتِهِ اطلب تیوٗتاہ آسہِ سُہ رۄبہٕ سٕنٛز عبادت زیادٕ طلب کران وَعَن مَعصِیَتِهِ أبعد تیوٗتاہ آسہِ سُہ رۄبہٕ سٕنٛدیو نافرمٲنیو نِش دوٗر یہِ تھٲیزیو یاد یعنی یِہوے چھُ یوٗتاہ رۄبہٕ سٕنٛز معرفت بنٛدس آسہِ تیوٗتاہ آسہِ سُہ رۄبس کھوژان تیوٗتاہ آسہِ سُہ رۄبہٕ سٕنٛز عبادت کران زیادٕ زیادٕ تیوٗتاہ آسہِ سُہ رۄبہٕ سٕنٛدیو نافرمٲنیو نِش دوٗر اور نظر تراوو پانس کُن
توے چھُ فقہ الاسماء الحسنى چھ زبردست چیز امی سۭتۍ چھِ أکِس اِنسان سٕنٛز زندگی سُدران اتھ خٲطرٕ گژھِ پرنہٕ عبدالرزاق البدر صٲبٕنۍ کِتاب فقہ الاسماء الحسنى آو سمجھ سۄ چھِ مٲنۍتو 300-400 پیج کِتاب عبدالرزاق البدر صٲب چھُ سہل لیکھان تٔمِس چھِ تِم ریڈیو پروگرام دِتمٕتۍ عربس منٛز پتہٕ چھِ سُہ کِتابہِ ہِنٛز شکلہِ بہٕ چھُس سۄ پرناوان ٹھیٖک چھا دارالحکمہ چھےٚ نا چینل تتھ پٮ۪ٹھ کھسان آڈیو درس کھسان تتھ گٔے کینٛہہ درس تہٕ تِم کھسان اگر کٲنٛسہِ عربی چھُ تگان سُہ ہیٚکہِ پٔرِتھ ہے ٹھیٖک مسلہٕ تتھ چھُ تمہِ سۭتۍ چھُ انسانس ایٖمان مضبوٗط ییٚلہِ أمِس تران چھُ فِکرِ رۄبس کُس کُس صفت چھُ اور تمہِ ذٔریعہٕ چھِ پتہٕ أمِس زندگی سُدران اچھا وقد تقرر تذکیر لقمان باسماء الله وصفاته چھُنا لقمان رحمہ اللہ ییٚلہِ یاد نصیحت کٔر أمۍ کیاہ پوٚو أمۍ ووٚن أمِس رۄب سٕنٛدۍ صفات غنی حمیٖد لطیٖف خبیٖر آو نا اس لیے بار بار رۄب سٕنٛدٮ۪ن صفاتن ذِکر کیازِ لطیٖف گوٚو باریٖک بیٖن خبیٖر گوٚو خبر تھاون وول ییٚلہِ اَسہِ ایٖمان اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نا مضبوٗط أسۍ تھاوو پننِس دِلس تہِ خیال کہِ مےٚ گوٚژھ نیت آسٕنۍ صحیح آو سمجھ مےٚ گوٚژھ رۄبسٕے یوت پٮ۪ٹھ بروسہٕ آسُن بہٕ گوٚژھُس نہٕ حرام کٲرٮ۪ن منٛز پیوٚن ییٚلہِ أسۍ کُٹھِس دروازٕ آسو بنٛد کران اَسہِ آسہِ پتہ کہِ رۄب چھُ کیاہ وٕچھان چھا ٹھیٖک سٲنۍ زندگی سُدرِ تمہِ سۭتۍ اور 29 اہم کٔژِم 38 اہمیت تربیت الابناء علی مراقبۃ اللہ ییٚمِچ اہمیت کیاہ چھِ کہِ بچن کرو تربیت رۄبہٕ سٕنٛدِس مراقبہس پٮ۪ٹھ مراقبہ گوٚو مطلب یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ وٕچھان اللہ تعالیٰ چھُ مراقبہ کتھ ونان مراقبہ چھِ ونان یتھ کہِ رۄب چھُ وٕچھان یہِ یقیٖن آسُن کہِ رۄب کیاہ چھُ بچن کرو أتھۍ پٮ۪ٹھ تربیت فاذا قلت لابنك ییٚلہِ ژٕ پننِس بچس ونکھ لا تفعل كذا یہِ مہٕ کر فلا تجعله يراقبك انت یہِ نہٕ سُہ کری چٲنۍ مراقبہ سُہ آسی پتہٕ ژےٚ کھوژان ہے پاپہٕ آو اور یہِ مارِ تہِ گژھِ نہٕ گژھُن وانما وجہ مراقبۃ اللہ فی اعماله ژٕ کر ڈایریکٹ رۄبہٕ سٕنٛز مراقبہ تٔمۍ سٕنٛزن عملن منٛز ژٕ ون ژٕ کر تٔمِس منٛز پٲدٕ سُہ گژھِ ونُن رۄب چھُ وٕچھان فقل له مثلا ژٕ ون تٔمِس یا بُنَیَّ صلی اے میانہِ گوبرٕ نٮ۪ماز پر وابتعد عن الحرام حرام نِش روز دوٗر لأن الله يراك کیازِ رۄب چھُے ويطلع عليك اور رۄب چھُے ژےٚ پٮ۪ٹھ اطلاع تھاوان ولا تخفى عليه منك خافیہ ژےٚ نِش چھُنہٕ رۄبس نِش کٕہٕنۍ تہِ چیٖز چھُپِتھ آو سمجھ وانك لو تفعل يا بني خطأ صغيرا اے میانہِ گوبرٕ اگر ژٕ لۄکُٹ کانٛہہ غلطی کرکھ ولو كان هذا الخطأ في داخل صخرة سماء اگر سۄ بنٛد چٹانس منٛز آسہِ سُہ خطا او في السماء یا آسمانن منٛز آسہِ او في اعماق الارض یا زٔمیٖن کٮ۪ن گہرٲیین منٛز آسہِ سيأتي به الله يوم القيامة رۄبا اَنی سۄ قیامتُک دۄہ فانتبه یا بُنَیَّ اے میانہِ گوبرٕ ہُشار گژھ دھیان دِ وراقب الله جل وعلا رۄبہٕ سٕنٛز مراقبہ تھاو یہِ تھاو یقیٖن کہِ رۄب چھُ مےٚ وٕچھان وما اعظم نفع هذا في تربیت الابناء امیُک کوٗتاہ عظیٖم نفع چھُ بچن ہٕنٛدِس تربیتس منٛز چھُنہ گوٚو بچس ونو نہٕ أسۍ کھۄکھ آیہِ ونو حظ کھۄکھ آیہِ أکیاہ آیہِ ہُہ ہمسایس حظ یہِ بٔری وٕنی ٹھیلس چھِنہ ونان نہ أمِس ونو رۄب چھُے وٕچھان چھا ٹھیٖک مسلہٕ مگر سُہ چھُ بچس کران تربیت امیُک چھُ فٲیدٕ اور 29 فٲیدٕ ان الوزن یوم القیامۃ بمثاقیل الذر ونان قیامتُک دۄہ ہسا آسہِ وزن کمہِ ذٔریعہٕ پروان کم آسان یعنی لۄکٕٹۍ سے لۄکٕٹۍ زرٕ گاو اتٮ۪ن یعنی یِہوے تِلہٕ گۄگُل پھوٚل ایٹم ؤنۍ زیو نہٕ کینٛہہ کیازِ سلفو چھُنہٕ اتھ ایٹم کوٚرمُت تفسیٖر بہرحال یعنی لۄکُٹ اتہِ آو وننہٕ مسٹٲڈ آو نا اتٮ۪ن چھُنہٕ مُراد یِتُے آسہِ بلکہِ امہِ کھۄتہٕ لۄکچہِ عمل تہِ ٲسۍتن سۄ تہِ یی تولنہٕ آو سمجھ تتہِ چھنہٕ پرمانن ہٕنٛز کٔمی آو سمجھ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره یُس ذرس برابر خٲر کرِ سُہ تہِ لبہِ سُہ اور یُس ذرس برابر شر کرِ سُہ تہِ لبہِ سُہ وهذا مأخوذ من قوله تعالى انها ان تكو مثقال حبة من خردل کیازِ رۄبن فرموو یتھ منٛز تہِ اگر تِلہٕ گۄگل دانہٕ کِس وزنس برابر تہِ عمل آسہِ اتٮ۪ن چھُنہٕ مطلب تِلہٕ گۄگل دانہٕ وزنہٕ کھۄتہٕ اوٚتانی گوٚژھ أسۍ ونان مفہوٗم مُخالف نیرِ نہٕ اگر امہِ کھۄتہٕ کم آسہِ سۄ یی نہٕ کرنہٕ کِہینۍ نہ اتٮ۪ن چھُ مُراد یعنی مُبالغہ کانٛہہ چھُ ونان کٲنٛسہِ بہٕ کرے ٹُکرٕ ٹُکرٕ ژٕ ونان تٔمِس بہٕ کرے ژےٚ نیُک نیُک کرے بہٕ ژےٚ چھُ نا ونان سُہ کرِ چھا پتہٕ تٔمِس نیُک نیُک کران مطلب ونان چھُس بہٕ تارے فِکرِ گوٚو یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یعنی یہِ چھِ أسۍ مُبالغہ کران کُنہِ ساتہٕ گوٚو اتٮ۪ن چھُنہٕ مُراد مفہوٗم مُخالف اگر تِلہٕ گۄگل دانہٕ کھۄتہٕ لۄکُٹ آسہِ تہٕ تتھ گژھِ نہٕ حِساب کِہینۍ تتھ تہِ گژھِ یعنی لۄکٹِس لۄکٹِس وزنس تہِ اور 40 ان المظالم لا تضيء وان قلت ونان اگر ظُلم آسہِ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت تِم چھِنہٕ ضایہِ گژھان کینٛہہ ضایہِ مطلب یعنی سُہ راوِ نہٕ کینٛہہ بلکہِ اگر سُہ قلیٖل تہِ آسہِ وكل مظلمة سيؤتى بها يوم القيامة حتى وإن كانت أمرا قليلا وشيئا يسيرا ہر کانٛہہ ظُلم یُس آسہِ سُہ یی قیامتُک دۄہ اَننہٕ اگر تہِ سُہ لۄکوٗٹ معاملہٕ تہِ ٲسۍتن أمِس بٲسۍتن سُہ یہِ چھُ لۄکُٹ تہِ ولهذا قال بعض المفسرين في معنى انها ان تقو مثقال حبة من خردل يعني المظلمة توے کوٚر بعض مفسریٖنو اتھ تفسیٖر کیاہ ظُلم
اگر ہسا تلہٕ وۄگل دانس برابر تہِ کیٛاہ ظُلم آسہِ لو كانت صغيرة جدا يأتي بها الله جل وعلا اگر یہِ لۄکُٹ سے لۄکُٹ تہِ آسہِ اللہ تعالیٰ یی ہٮ۪تھ اور 41 فٲیدٕ الایمان بسمي الله اللطیف والخبیر ایمان رۄب سٕنٛدٮ۪ن یِمن دۄن ناون پٮ۪ٹھ کتھ ناوس پٮ۪ٹھ اللطیف تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ الخبیر وہما اسمانِ تقرر ورودهما مجتمعین فی عدة آیات من القرآن الکریم یِم چھِ زٕ ناو واریاہن جاین چھِ یِم اِکوٹے آمٕتۍ لطیف تہٕ خبیٖر چھِ آمُت اِکوٹے واریاہن جاین قرآنس منٛز واسم الخبیٖر یرجع فی مدلولیہ الی العلم بالامور الخفیہ خبیٖر کٔمِس چھِ أسۍ وَنان یہِ چھُ لوٹان کوکُن امیُک معنے علمس کُن خفی چیٖزن مُتعلق علم آسُن یِم چھُپِتھ چیٖز چھِ آسان تِمن مُتعلق تہِ چھُ علم کٔمِس اللہ تعالیٰ ہس التی ہی فی غایت اللطف والصغر یِم انتہٲیی زیادٕ لۄکٕٹۍ آسان یعنی لۄکُٹ آسنہٕ کِس انتہاہس پٮ۪ٹھ آسان تمیُک علم تہِ چھُ کٔمِس اللہ تعالیٰ ہس وفی غایت الخفا یِم انتہٲیی زیادٕ چھُپِتھ آسان ومن باب اولا و احرا علمه بالظواہر والجلیات ییٚلہِ رۄبس ییٖتیاہ لۄکٕٹۍ چیٖز پتہ چھِ سُہ چھُ خبیٖر بٔڑۍ چیٖز چھِ پانے پتہ چھُنہ بٔڑۍ چیٖز چھِ پانے یعنی سُہ چھُ من باب اولا یعنی ییٚلہِ لۄکٕٹۍ چیٖز پتہ چھِ بٔڑۍ چیٖز چھِ زیادٕ حق تھاوان کہِ تِم کیٛاہ آسان رۄبس پتہ و اما اسم اللطیف روٗد کُس لطیف ناو فلہو معنیان اتھ چھِ زٕ معنے احدہما بمعنى الخبیٖر اکھ معنے چھُ اتھ خبیٖر خبر تھاوان وول دوٚیِم معنے کیٛاہ چھُس الذی یوصل الى عباده و اولیائه مصالحهم بلطفه و احسانه من طرق لا يشعرون بها ونان دوٚیِم معنے چھُ لطیفس یُس پننٮ۪ن بندن اور پننٮ۪ن اولیاہن تِم چیٖز عطا کران چھِ یتھ منٛز تِہنٛز رٕژر آسان چھُ تتھ طریٖقس پٮ۪ٹھ چھُکھ عطا کران یپٲرۍ نہٕ تِمن خبرا آسان چھِ یعنی تپٲرۍ چھُکھ رۄب عطا کران یپٲرۍ نہٕ تِمن وہمو گُمان تہِ آسان چھُ کینٛہہ آو سمجھ بیٛاکھ گوٚو نہ لطیف باریٖک بیٖن أمِس لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز تہِ پتہ چھِ اور اتھ چھُ لطیفس یہِ معنے تہِ کہِ رۄب چھُ تپٲرۍ عطا کران تِمو وتو یپٲرۍ نہٕ انسانس وہمو گُمان تہِ آسان چھُ چھا ٹھیٖک مسلہٕ بہٕ اوسُس راتس ہُتہِ ژوٚڈرِ اوس نہ کھیوٚو تتہِ بتہٕ کھیوٚو نہ آز اوس تھومُت رۄبن کتہِ اوس نہ ییٚتہِ تھومُت قٕسمت کھیوٚو یوٗتاہن قٕسمتس آسہِ تیٖژاہن گژھِ أمِس کھیٚنۍ أمِس ٹھیٖک چھا ییٖژاہن نہٕ قٕسمتس آسہِ سُہ گژھِ أمِس ہٹہِ پٮ۪ٹھٕ واپس اوس ونان دوس اکھ ووٚنُن أسۍ گٔے أکِس غسُل دِنہٕ خٲطرٕ ووٚن تٔمِس کٔڑ اَسہِ ٲسہٕ منٛز ژۄچہِ ؤری کھنٛڈ پتہٕ نیبر کیٛازِ اوسمُت ژۄچہِ وول کھٮ۪وان لیکن أڑہن کیٛاہ ٲس تٔمِس روٗزمٕژ ٲسٕے منٛز أڑہن ٲس نہٕ کھٮ۪مٕژ سۄ کٔڑ أمِس پتہٕ کیٛاہ نیبر گوٚو ییٖژاہ أمِس قٕسمتس منٛز ٲس تیٖژاہن واتہِ أمِس سُہ ہیٚکہِ نہٕ أمِس بیٚیہِ کانٛہہ کھٮ۪تھ کِہیٖنۍ اسلیے کانٛہہ وَنہِ اَکہِ دۄہ ٲس اَسہِ أکِس جایہِ اَسہِ ٲس ڈیوٹی أکِس جایہِ تَتہِ أنِکھ پَتہٕ ٹھوٗل بالٹیٖنس منٛز سِوِتھ ٹھوٗل سۄ لڑٲے أڑۍ چھِ تھاوان چندن منٛز بٔرِتھ 3 ٹھوٗل بہرحال بہٕ بیوٗٹھُس لوٚب کُن مےٚ ووٚن ہے اَتہِ گژھِ کیٛاہ زخمی اِنسان پتہٕ مےٚ اوس اکھ ٹھوٗل قٕسمتس سُہ واتنو پتہٕ بیٚیہِ نفرن سۄ چھِ کوٗشِش چھِ کرٕنۍ محنت چھِ کرٕنۍ لیکن پریشان چھُنہٕ گژھُن غرض چھُ رۄب چھُ تپٲرۍ واتناوان رِزق یپٲرۍ نہٕ أکِس اِنسانس وہمہٕ گُمان تہِ آسان چھُ ٹھیٖک چھُ گوٚو یہِ اوس اتھ مُتعلق عقیٖدس مُتعلق امہِ پتہٕ یۄس آیت چھےٚ نہ رۄب کیٛاہ فرماوان امہِ پتہٕ یا بُنَیّ اے میانہِ گوٚبرٕ اقم الصلاۃ نٮ۪ماز کر قائم وامر بالمعروف معروفُک حُکم دِ ونہ عن المنکر مُنکر نِش رُکاو واصبر علی ما اصابک اور یہِ ژےٚ پتہٕ تکلیٖف اتھ منٛز واتی تتھ پٮ۪ٹھ کر کیٛاہ صبر ان ذلک من عزم الامور یہِ چھُ کیٛاہ تِمو چیٖزو منٛزٕ یِم عزمہٕ وٲلۍ چھِ یعنی یِم رۄبن ژےٚ پٮ۪ٹھ لازم بنٲیمٕتۍ چھِ اکھ تفصیٖل یِم رۄبن ژےٚ پٮ۪ٹھ بنٲیمٕتۍ چھِنہ کیٛاہ لازم بنٲیمٕتۍ چھِ اور یتھ پٮ۪ٹھ ژےٚ عزمِ قوی ضوٚرتھ چھُ اتھ چھُ اکھ تفصیٖل کیٛاہ گژھان یہِ چھُ رۄبن ژےٚ کیٛاہ بنٲیمٕتۍ ژےٚ لازم کیٛاہ کر نٮ۪ماز کر قائم اور بیٚیہِ رٕژرُک دِ حُکم اور بُرٲیی نِش رُکاو اور اگر ژےٚ مُصیٖبت واتی تتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ کر صبر یہِ ہسا چھُ عزمہٕ والیو کامیو أنٛدرٕ امہِ پتہٕ آو ولا تُسعر خدک للناس وٕچھِو ہُہ کتھ مُتعلق اوس یہِ اوس عملن مُتعلق اوس نہ وۄنۍ چھُ گۄڈٕنیُک اوس نہ عقیٖدٕ دوٚیِم کیٛاہ اوس عمل گوٚو یہِ آیت چھِ عملہِ مُتعلق یۄس اَسہِ ووٚن نٮ۪ماز پر اور باقٕے وۄنۍ چھِ یہِ بیٛاکھ آیت اتھ منٛز چھُ لُکن سۭتۍ کیٛاہ آداب چھُ ونان ولا تُسعر خدک للناس پنٕنۍ گردن مہ آس یعنی حج کران لُکن نِش کینٛہہ ونان اصلس منٛز چھِ اوٗنٹن اکھ بٮ۪مٲرۍ گژھان ٹھیٖک چھا تٔمِس چھِ ونان کیٛاہ یعنی عرب چھِ ونان ییٚمہِ ساتہٕ اوٗنٹس گژھِ نہ بٮ۪مٲرۍ گردنہِ تتھ چھِ ونان سعر کیٛاہ چھِ ونان صاد عین تہٕ سعر أمِس چھِ گردن کیٛاہ گژھان حج گوٚو تی چھُ امی منٛز آو یہِ وننہٕ رۄبن فرموو ولا تُسعر ژٕ مہ ٲسۍ یُتھُے لُکھ آسکھ وٕچھان ژٕ آسکھ گردن تھاوان یوکُن پھِرِتھ یِمن کُن آسکھ بٕتھِ لبہٕ دِوان مُتوجہ آسکھ نہٕ لُکن کُن گژھان کِہینۍ یہِ کُس کرِ یہِ آسہِ نہ تکبُری شخص ولا تُسعر خدک للناس پنٕنۍ رُخسار ٲسۍزِ لُکن کُن پھِران گردن آسکھ حج کران ولا تمشی فی الارض مرحا اور فخرٕ سان اور تکبُر سان ٲسۍزِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پکان ان اللہ لا یحب کُلَ مختال فخور رۄب چھُنہٕ تکبُر وٲلِس یُس پننِس پانس تکبُر یعنی سمجھان آسہِ بوٚڑ اور لُکن پٮ۪ٹھ فخر آسہِ کران رۄب چھُنہٕ یِتھٮ۪ن لُکن پسنٛد کران تکبُر والٮ۪ن چھُنہٕ اللہ تعالیٰ پسنٛد کران کِہینۍ تہِ
اتن کیا معنی ولا تصعر خدک للناس لُکھ ٲسۍزٮ۪کھ نہٕ حقیٖر سمجھان اتن چھُنہٕ مُراد یعنی مطلب کانٛہہ نفر چھُ یعنی یہِ آسہِ اوکُن وٕچھان مطلب یِم اَپٲرۍ یپٲرۍ چھِ وٕچھان کیٛاہ أمِس بُتھ أمِس ما وَنو ہے ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ أمِس ما چھِ یہِ غرض بیٛاکھ گوٚو حقارت کیٛاہ ٲسۍ وَنان یِمن کُن کُس وٕچھِ گوٚو اَتٮ۪ن چھُ مُراد اَمہِ آیتہِ ہُنٛد کیٛاہ حقارت چٮ۪و نظرو ٲسۍ زِ کیٛاہ کران وٕچھان یعنی لُکن کُن کِہیٖنۍ حقیٖر آسکھ سمجھان اور دوٚیِم ولا تمشی فی الارضِ مرحن زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ٲسۍ زِ فخرٕ سان پکان یُتُے یوت ما چھُ اتٮ۪ن یعنی کانٛہہ آسہِ پکان زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ بڑٕ اصٕل پٲٹھۍ لیکِن یہِ آسہِ باقیو طریٖقو فخر کران اتٮ۪ن چھُ سورُے مُراد یعنی مطلب لُکن پٮ۪ٹھ ٲسۍ زِ فخر کران اور پتہٕ کیٛاہ وننہٕ ان اللہ لا یحب من کان یعنی ان اللہ لا یحب کُلَّ مُختالٍ فخوٗر اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ہر کٲنٛسہِ مُختالس اور فخوٗرس پسنٛد کران کہیٖنۍ تہِ ٹھیٖک چھا مُختال کٔمِس ونو یعنی ہُہ یہِ چھُ گۄڈٕنِچ ولا تصعر خدک یُس لُکن آسہِ حقیٖر سمجھان اور فخوٗر کٔمِس ونو یُس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تکبُر سان پکان آسہِ یِتھٮ۪ن لُکن چھُنہٕ اللہ تعالیٰ پسنٛد کران کہیٖنۍ تہِ یہِ کتھ مُتعلق اوس ادب لُکن سۭتۍ معاملہٕ اور وۄنۍ گوٚو لاسٹُک سُہ گوٚو پننِس نفسس سۭتۍ کیٛاہ ادب چھُے رۄب فرمانے لُقمان رحمہ اللہن ووٚن پننِس نیٚچوِس وقصد فی مشیٖکا پننِس پکنس منٛز ٲسۍ زِ کیٛاہ کران درمیٲنی طریٖقہٕ اختیار وغضض من صوتک اور پننہِ آواز تہِ ٲسۍ زِ پست کران کرٛٮ۪کھناد ٲسۍزٮ۪ن تُلان ان انکر الاصوات لصوت الحمیر ساروی کھۄتہٕ بدتریٖن آواز چھِ کٔمۍ سٕنٛز ہرٕ سٕنٛز آواز ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ دِنۍ کرٛٮ۪کہٕ ہا بیٛاکھ گوٚو یعنی خُطبہٕ چھُ أکِس اِنسانس دیُن أمِس چھُ واتناوٕنۍ زیادٕ لُکن تام آواز اَمہِ ساتہٕ تُلہِ اَمہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ یہِ آیت فِٹ بیٛاکھ گوٚو ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ یعنی أمِس چھِ نفر زٕ یہِ چھُ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ بڑِ بڑِ کتھ کران دباو تراونہٕ خٲطرٕ یُتھُے آرگیومنٹیشن چھُنہ کُنہِ ساتہٕ گژھان ییٚلہِ أمِس دلایلٕے آسان چھِ کیٛاہ تُلان چھِ پوٚتُس کرٛٮ۪کھناد أمۍ ہا کوٚر یِتھ پٲٹھۍ گُستٲخی اور باقٕے باقٕے چھِنہ کران ییٚلہِ نہٕ دلایل آسان چھِ کِہیٖنۍ پتہٕ چھِ کرٛٮ۪کھ تُلان گوٚو أمۍ کوٚر أمِس نصیحت کہِ پننِس یعنی پکنس منٛز تہِ کر درمیٲنی طریٖقہٕ اختیار اور پننٮ۪ن آوازِ منٛز تہِ کر درمیٲنی طریٖقہٕ اختیار کیٛازِ ساروی کھۄتہٕ بدتریٖن آواز چھِ کٔمۍ سٕنٛز ہرٕ سٕنٛز آواز ٹھیٖک چھا کٔژِم فٲیدٕ چھُ وۄنۍ کِنہٕ تیٚتٲجی دۄیہِ تٲجی وَنان مکانت الصلاۃ و اہمیت اقامتها و تنشئۃ الصغار علی المحافظۃ علیہا نٮ۪مازِ ہُنٛد مقام مرتبہٕ کیٛاہ چھُ اور یہِ نٮ۪ماز قٲیِم کرنٕچ اہمیت کیٛاہ چھِ اور لۄکٹٮ۪ن بچن تربیت کرٕنۍ کتھ پٮ۪ٹھ اتھ نٮ۪مازِ حِفاظت کرنس پٮ۪ٹھ چھُنہ تران یِہوے فِکرِ فالصلاۃ من اعظم الواجبات نٮ۪ماز ہسا چھِ بڑٮ۪و واجباتو أنٛدرٕ واجل الفرائض جلیل القدر فرائضو أنٛدرٕ التي افترضها الله على عباده یِم رۄبن بنٛدن پٮ۪ٹھ کیٛاہ کٔر فرض وہی عماد الدیٖن یہِ چھُ دیٖنُک ستوٗن و آکد ارکانہِ بعد شہادتین شہادتینو پتہٕ چھُ یہِ تاکیٖد وول رُکُن وہی الصلۃ بین العبد و ربہ یہِ چھُ رشتہٕ تعلق بنٛدس تہٕ بیٚیہِ کٔمِس رۄبس درمیان وہی اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامہ یہِ چھُ گۄڈٕنیُک عمل یتھ پٮ۪ٹھ عملو منٛز گۄڈٕنِچ عمل یتھ پٮ۪ٹھ حساب یی أمِس قیامتُک دۄہ فإن صلحت صلح سائر عمله اگر یہِ صحیح ٲس سارے عملہٕ آسن صحیح وإذا فسدت فسد سائر عمله اگر یہِ خراب ٲس سارے عملہٕ آسن خراب وہی الفارقۃ بین المسلم والکافر یہِ چھِ فرق کرن واجیٚنۍ مُسلمانس تہٕ کٲفرس درمیان فإقامتها ایٖمان و اِضاعتها کُفر و طغیان نٮ۪ماز قٲیِم کرُن چھُ ایٖمان اور نٮ۪ماز ضایع کرُن چھُ کُفر تہٕ سرکشی فلا دیٖن لمن لا صلاۃ لہُ تٔمِس چھُنہٕ دیٖنٕے ییٚمِس نہٕ نٮ۪ماز آسہِ ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ تٔمِس چھُنہٕ اسلامس منٛز حِصے یُس نٮ۪ماز ترک کرِ وكانت له اچھا من حافظ علیہا كانت له نورا فی قلبه و روحه و قبره و حشره یُس نٮ۪مازِ حِفاظت کرِ تٔمِس آسہِ یہِ دِلس منٛز تہِ نوٗر بٕتھِس پٮ۪ٹھ تہِ نوٗر قبرِ منٛز تہِ نوٗر اور قیامتُک دۄہ تہِ نوٗر وكانت له نجاة يوم القيامة اور قیامتُک دۄہ آسہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ نجات وحشر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اور أمِس یی پگاہ یعنی یی جمع کرنہٕ پگاہ کمن سۭتۍ تِمن سۭتۍ یِمن اللہ تعالیٰ ہن انعام کوٚر نبیٖنو أنٛدرٕ صدیٖقیٖنو أنٛدرٕ شہداہو أنٛدرٕ صالحیٖنو أنٛدرٕ وحسن اولئک رفیقا اور یِم چھِ بہتریٖن سٲتھی ومن لم يحافظ عليها یُس نہٕ اتھ حِفاظت کرِ کِہینۍ تہِ لم یکن له نوٗر أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسہِ نہٕ نوٗرٕے ولا برہان نہ دلیٖلٕے ولا نجات اور نجاتٕے نہ قیامتُک دۄہ وحشر مع فرعون یی تُلنہٕ فرعونس سۭتۍ و حامانس سۭتۍ و قارونس سۭتۍ و ابی ابن خلف اور ابی ابن خلفس سۭتۍ والعیاذ باللہ رۄب سُنٛد پناہ چھُ طلب یِوان کرنہٕ ونے اتھ منٛز چھُ ونان مُفسریٖن یعنی ونے یہِ کیٛاہ مطلب گوٚو یعنی محدثیٖن چھِ ونان یُس نٮ۪ماز پرِ نہٕ کِہیٖنۍ سُہ یی تُلنہٕ فرعونس سۭتۍ حامانس سۭتۍ بیٚیہِ کٔمِس سۭتۍ قارونس سۭتۍ اور ابی ابن خلفس سۭتۍ یہِ چھِ ونان ڈفرنٹ یعنی ییٚمِس پنٕنۍ سلطنت تھاوِ نٮ۪مازِ نِش دوٗر سُہ یی تُلنہٕ فرعونس سۭتۍ آو سمجھ ییٚمِس پنُن مال تھاوِ نٮ۪مازِ نِش دوٗر سُہ یی تُلنہٕ قارونس سۭتۍ ییٚمِس پنُن بِزنس اور باقٕے چیٖز تھاوِ تِجارت تھاوِ نٮ۪مازِ نِش دوٗر سُہ یی تُلنہٕ ابی ابن خلفس سۭتۍ تۄہہِ چھِ سمجھ یِوان گوٚو امے اعتبار چھِ یِم ژور آمٕتۍ ذِکر
क्या ठीक मसल अख इंसान कर पसंद कि फिरौन सत तुल अजिक लुक कर पसंद अगर फिरौन यी मज तमिस लुक ऑटोग्राफ बे तुलन सेल्फी तमिस तुलन ना अच्छा बराबर ती छुना अबू जहल ते अगर गस ना पद लुक तुलन तमिस सत क्या सेल्फी हम डंड सत जेच डंड सत तुलन ना यह गोमुत आदत है बह गस मशहूर खलिव ट्विटरस पे और बाकी बस अबू जहलस इंसान वन पे क्या गोमुत सेल्फी कल्चर बनो ना यह थोन हिस दज्जाल ये तो तमिस नश क्या फरमो रसूलुल्लाह चलिव लेकिन क्या गमत फितरन कुन योरे लपकान ना अल्लाह ताला बचे गो गर्ज यह कम अत तरह फिक्र नमाज हज अहमियत क्या और तेम तदरीबुल अबना अलल अम्रि बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर मुंजु सिगर वनान लकटन बचन कर तरबियत कि लकचार पे गसन तिम रुच रुख हुकुम दिन और बुराई निश क्या रुकावन छा पन दोस्तन मज वेसन मज फफी ज़ालिका नफ़उल लहुम वलिल आखिरीन क्याज अत मज तिमन खतर ते नफा और बाकियन खतर ते नफा लिअन्न अल इब्न इज़ा नशअ मिन अस्सिगर दाइयतन इलल खैर सयस्तफीदु हुवा व यस्तफीदुल आखिर क्याज युस बच्चा आसे येल ये लकचार पे बन अख दाई अमिस यी पानस ते फायदे और बाकियन ते वात क्या फायदे आ समझ अम्मल फायदतु लती तहसुलु लहु रूद सु फायदे युस अमिस पानस वात अन्न दअवतहु लिल आखिरीन तकूनु तहसीनन लहु मिन अन यदउहु इलल मुनकर वुशु येल ये बाकियन दी ना दावत ये बन अमिस प्रोटेक्शन अमि निश कि तिम दिन अमिस मुनकरातन कुन दावत येल तिमन रुचरस कुन दावत दी तिम बहरन अमिस क्या बुराई कुन बुलावनस आ समझ वक़द क़ील क़दीमन वना कथ आमस कदीमन मन इज़ा लम तदउ तुदअ अगर न दावत दि कहीं चे यी दावत और दिन कह नफर अगर न दाई बन कहीं यह तेल मदऊ बना ठीक है मसला इसलिए यह फ़इज़ा कान अल इब्न दाइयतन इलल खैर ये सब बच्चा आशि खैरुक क्या दाई फ़हाज़िही फ़ी हद्द ज़ातिहा तकूनु लहु विक़ायतन मिन दुआति शर यह अमिस क्या बनान प्रोटेक्शन कम निश शर दुआतो निश शरस कुन बुलावन वाले कम क्या बनान ये प्रोटेक्शन यानी समझे ये बाकन दी दावत तिम दिन अमिस बुराई कुन दावत कहीं लेकिन अगर नहीं बाकन दावत दी कहीं तिम बुलावन अमिस क्या अच्छा लिअन्नहुम अरफूहु बिअन्नहु दाइया इलल खैर क्या तिमन पता आसान कि तिम अमिस जानन या खैरस कुन बुलावन फयजिदून अन्नहु ला सबील लहुम इलैहि तिमन तरह फिक्र ना अमिस ना हेको न करित ना पोशो न अमिस कहीं व अम्मा नफ़उल आखिरीन फरुब्बमा यहतदी अला यदैहि उनासुन फतकूनु हिदायतुहुम फी मीज़ान हसनात और रूद बाकियन नफा वातनाउन कुछ साथ दी दावत कंसे अम जरिए गस बाकियन हिदायत और अमिस नेकियन हिदिस मीज़ानस मज क्या गस पगा गोबर छना लखचार पे दिमो अमिस कि तशी कर इल्म हासिल ची पत क्या दी दावत दी गरस मज और बाकियन रिश्तेदारन मज और पत अल्लाह ताला करे अमिस पत खैर अता क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो ला अन यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लक मिन अन यकून लक हुमुरुन नाम अगर चाने जरिए अल्लाह ताला एक शख्स हिदायत करे सु चाने खतर बेहतर सुर्ख ऊंटो अब समझ गो दाई बन खतर एक इंसानस इल्म हासिल कर इसलिए अगर पन बचन तरबियत करो अत दाई बनस पे मतलब क्या इस तरह वोक तिम यानी इल्म हासिल कर खतर और बे उभार वो कि तुम हसा गो योरे दावत दिन रुचरस कुन ना कि ब्याक दियो और दावत तुम कोकुन खराबी ठीक मसला और अम पे चौतम अल वसीयतु बिस्सब्र यथ मज आई वसीयत करना कमिच सब्र ला सियम दुआत खास तौर पर कमन यम दुआत आसान छ रबस कुन यम बुलावान छ वल आमिरून बिल मारूफ वन नाहून अनिल मुनकर यम मारूफ हुकुम दिवान छ मुनकर निश रुकावान छ फमकामुहुम यहताजु इला सब्रिन अजीम युहुन मकाम छ मुहताज कमिक अजीम सब्र के मन छ वारिया सब्र करो तबे फरमो रब्बना ने क्या वस्बिर अला मा असाब ये पद मुसीबत वाती तत पर क्या करजे इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर ये तिमो चीज़ों में यम लाजिम चीज़ और ये तिमो चीज़ों में यम वारिया यानी इंसान से यानी अज़्म की दरकार यानी मुहताज ठीक मसला समझ उससे सब्र वसी और पांचतजिम इन अज़ाइमल उमूर ला यनहज़ु लिफ़िअलिहा इल्ला नुफूसुल किबार यम अज़ाइमुल उमूर आसान बड़ बड़ मामला आसान तोकुन छन खसान तोकुन छन वथान तिम करने खतर छन वथान लेकिन तिमई नफर यमन बड़ नफस आसान यमन हाई डिटर्मिनेशन यम आलियुल हिम्मा आसान यम सुस्त आसान तिमन वनान कि कुरान करियो याद तिम वनान बड़ किताब यह कुछ कर याद कत वो अके साथ कर याद अख सूर यह गई त्रावान क्या हथियार अथी त्रावान अच्छा प्रोग्राम 4 घंटन दर्ज बोज सह कुछ बोज बह मूदस अथ ये मा मूद कह अल्लाह ताला कर बरकत अता पाई कह कुछ मर अल्लाह ताला कर बरकत अता उम्रन मज लेकिन पाई मा इंसान हे कुन साथ मर
बल्कि रिसाल रूद अथी तुम पे फीस गो क्या मिसाल अगर बह रिसाल पर्न गुजरोस मिसाल ना तो रिसाल रोज ना पे अथी पे क्या वन तुम बस लागान सेल्फी तुल गर्ज यानी क्या वन अजा बड़ बड़ मामल हाँ तिमन कुन कम लपकान तिम नफर हाई डिटर्मिनेशन थवान वजह हम सिर्फ बतस और रिश्तन और कबाबन सम वन बस तम यड़ कज मस नबर नबर और बे तम क्या गबेम तम मेहनत करने खतर तैयार इसलिए तुम कम बन मुमकिन हम गोडनिक नफर अज़म वल थद चीज कर वल तो समझ मसल इसलिए यह वन इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि वन अगर फ़र्ज करो अगर चाने खतर मुमकिन आस कि बन फरिश्त इंसान किस दर्जस पे रुक फरिश्त बन रुक बोन कन तो समझ मसल यानी फ़र्ज करो अगर चाने खतर मुमकिन आस बन सहाबी मैं हेको सहाबी बन रुक सहाबी बोन दर्ज रुक कहें यानी हाइस्ट मुमकिन आस योतन हेक वो बराबर तोतन लेकिन क्या वन बह गोस पास ग 33% गई यह चलान मेहनत कर गो क्या मेहनती गो ये ती वन हाव और 36 तरह फिक्र अत्तहदीर मिनल फ़ख्र वल खुयाला ये खोचन कम नश फ़ख्र नश और बे क्या खुयाला नश यानी बजात खुद पन्निस पानस बोड़ समझुन और लुकन पे पत फ़ख्र कर लुकन निश नजर पोतस वो गो अम नश आव खोचन अख इंसान गहन त फ़ख्र कर बे कत पे करो फ़ख्र इस्तिंजा पन्ने अथ सत पन नजासत साफ करान तमिस क्या फ़ख्र कर अब समझ पिशाब जाए कि 2 लट द्राव सह क्या फ़ख्र कर यानी मालिस सैनिस नश द्राव आब कतर सह पिशाब जाए कि और बने तम पे पोतस और पत जाए कपर माज हिद रहम जाए और सह क्या फ़ख्र कर समझ पे करान तकबर है मैं कोर ये अब समझ यह थवन ख्याल फ़ख्र तकबर कर पन पान हमेशा यानी पस्तियन मज त्रा पान कह लेकिन अख इंसान हमेशा तवाज़ु इख्तियार कर क्या तवाज़ु इख्तियार कर तमिस अल्लाह ताला बुलंद कर और जाए मंजूर गोर खुशब ना अलमदनी हफिज़हुल्लाह तमिस वन तम एक शख्स वन तवाज़ु गि इख्तियार कर ठीक है तम वनस पे तौर वापस वनस ये लुक कलस खसान क्या खसान तम वनस तत आव वन लुक खसन कलस कन कहें खसन तत आव वन तवाज़ु कर इख्तियार ठीक है मसला अस मामल रबस लुक वन यह बेकल वन तम सह कहें क्या रबन फरमोमुत तवाज़ु इख्तियार कर अल्लाह ताला कर अमिस बुलंदी ना गो इसलिए यह तरह फिक्र कम 37 अद्दावतु इला तवस्सुत वल इअ्तिदाल अत दावत अस दिन तवस्सुत करियो सा इख्तियार दरमियानी दर्ज करियो सा इख्तियार इअ्तिदालस मज रुजू सा क्या वन वक्सिद फी मशीक वगजुज मिन सौतिक इन अनकर अस्वात लसौतुल हमीर पन्निस पकनस मज दरमियानी वत इख्तियार करन पन्निस कलामस मज दरमियानी वत इख्तियार करन तो अत कुन आई दावत दिन गो मुसलमान गस हमेशा कस वत इख्तियार करन इअ्तिदाल वत दरमियानी वत लेकिन दरमियानी वत सोई दरमियानी वत यत शरीयतन वोन न कि यत यह वन कस वन नमाज 5 वक्त पर अमिस यह बसान एक्सट्रीम तो ज्यादा शिदत पसंद आ समझ कस वन रेश तो क्या वन यह क्या शिदत पसंद तुम बने यह शिदत पसंद यह ना दरमियानी वत वसत वो दरमियानी वत इख्तियार कर लेकिन ये शरीयतन दरमियानी वत दीन आसान ना इन दीन युसरुन दीन आसान लेकिन हुन कह अमिस वन मौलवी साहब वन हर रकत पान कुल हुवल्लाहु अहद योत ये क्या दीन आसान यम पैगंबर वो ना दीन आसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिम पान फजरस पान सूरह सजदा और सूरह दहर जुमा दो ना पान तिमो मगरिबस मज पोर्मुत कुन सात सूरह आराफ ना पोर्मुत उसलिए तिमन ना पता दीन उसलिए गर्ज दीन सोई आसानी दीनस मज या दीनन आसानी वो तम खतर इंसान इल्म हासिल कर और अम पे कसिम 38 इस्बातु सिफतिल महब्बति लिल्लाह रब सिंद खतर मोहब्बत सिफत रबन क्या फरमो इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर रब छुन इमन तकब्बुरियन पसंद करान हाँ समझ यम पान आसान बोड़ समझान और लुकन आसान हकीर समझान लुकन पे आसान फख्र करान रब छुन इमन मोहब्बत करान वो तरह फिक्र रब छु केहन अमलन मोहब्बत करान और केहन सु मोहब्बत करान वो रब छु मोहब्बत की सिफत से मुत्तसिफ अश रब सिंद खतर मोहब्बत सिफत मानान इत पे रब सिंद शानस लायक और 59 दावतु शरीअति इला मकारिमिल अखलाक व तहजीरुहा मिन रदीइहा शरीयत छ दावत दिवान बुलंद अखलाकन को और रदी अखलाको निश क्या है शरीयत खोसना रदी अखलाको निश क्या करन शरीयत खोसना छना ये लुकमान रहमहुल्लाह सज वसियत पर अत मज कमन हिज दावत रदन अखलाकन हिज और बुर अखलाको निश क्या ओसामुत मना वो शरीयत हिज दावत छी है रदन अखलाकन हिज दावत और बुर अखलाको निश क्या ठीक है मसला
اور ام پتہ 50 سہ گو اہمیت ضرب الامثال فی التعلیم تعلیمی منز مثال دنچ اہمیت تعلیم منز پرناونس دوران کمچ مثال دنچ اہمیت کیاز ات مز کیا ون لقمان رحمہ اللہ ون وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر آواز پنہ آس پست تھاوان کیاز ساروی کھت بدترین منکر آواز کم سز کھر سز آواز گوش مثال ذریعہ ما سمجھ سمجھ مثل بلیغ ونان یہ اخ بلیغ مثال فیہ ات مز ان رفع الصوت الفاحش المنکر لو كان ذا فائدة لما اختص به هذا الحيوان الذي يعني لما اختص به هذا الحيوان الذي علمت خصته وبلادته ون اگر ہسا یہ آواز بلند کرن زیادہ آواز بلند کرن کرکنات تلن اگر یہ رژر آسہ تیل یہ خاص یہ حیوان کرنا ات س کھر مثال کھر سن مثال کت مز دن بلادا یعنی کن ذہنی مز اور بیٚیہِ کت مز بیٚیہِ پستی مز کھرس متعلق کۭژاہ سٹوری بہرحال سہ مارل سٹوریز لیکن کھر کرانی کھر سن آواز انسان خوش گژھان کن کھران بڑ آواز خطرناک کران گو توے آئی تم سن مثال دن تھی پسند کران کہ انسان بوزان پنہ آواز سہ وچھو اخ انسان بوزان زبیر سلفی صوبن کیا بوزان نشید یا تھی بوزان مشاعری سند اور باقی باقی پتہ یہ گیوان کیا یتھُے گیوان تم سمس باسان بہس کیا مشاعریس کھت تہ اکنُے ییٚلہِ أمِس آواز کرو اچانک ہُمہِ سٕنٛز بنٛد اَتہِ چھِ تران فکرِ کہِ یہِ کیٛاہ وَنان چھُنا مطلب بہٕ چھُنا وٕنکیٚس درس تۄہہِ دِوان مےٚ چھَنہٕ پتہ تۄہہِ کِژھ چھو میٛٲنۍ آواز باسان مےٚ ما آسہِ پتہ لیکن ییٚلہِ بہٕ پتہٕ پننہِ رِکاڈِنٛگ چھُس نا لاگان مےٚ چھِ باسان پتہٕ عجیٖب پننہِ آواز ما چھُ پانہٕ بوزان وٕنکیٚس چھِ أسۍ بوزان یُتھُے بہٕ کرٕ نا کتھ بہٕ چھُس بوزان اکھ آواز پنٕنۍ کپٲرۍ یپٲرۍ اور بیٚیہِ کپٲرۍ بیٚیہِ أنٛدرۍ کِنۍ چھَنا گژھان أڑ وایبریشن یا ہٹہِ کِنۍ اور باقٕے سُہ گوٚو بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان پنٕنۍ تِژھ آواز فیٖل کٔرِتھ کینٛہہ یُس تُہۍ چھِو کران میٛٲنۍ آواز فیٖل سُہ کمہِ ساتہٕ ترِ مےٚ فکرِ ییٚلہِ بہٕ پننہِ آواز بوزٕ تی فرمو رۄبن یعنی کھر سٕنٛز آواز چھِ ساروی کھۄتہٕ مُنکر آواز سۄ چھِ بٔڑ سۄ چھِنہ أسۍ بوزان گوٚو رۄبن فرمو تُہۍ نہ ٲسۍزیو نہٕ کرٛٮ۪کھنات تُلان تۄہہِ گژھیو تیٚلہِ کٔمِس سۭتۍ مُشابہت کھرس تۄہہِ سمجھ یِوان مسلہٕ گوٚو غرض چھُ آواز کرٛٮ۪کھنات تُلُن اگر کانٛہہ رُت صفت آسہِ ہا تیٚلہِ یی ہا نہٕ اتٮ۪ن أمِس کھرٕ سٕنٛز مثال اتھ دِنہِ آو سمجھ مسلہٕ ونان فهذه بعض الفوائد المستنبطة من هذا السياق المبار آو سمجھ یِم ہسا چھِ کینٛہہ یِم جلدی جلدی منٛز اتھ سیاقس منٛز کینٛہہ فوائد کٔڑۍ وعلى كل فإن هذه الوصايا لیکن یعنی ہر حالتس منٛز تہِ یِم وصیت یِم چھِ التي وصى بها لقمان یُس اتٮ۪ن چھُنہ بریکٹ سٹارٹ گژھان یہِ چھُ پتہٕ شیخ سعدی صٲبُن کلام اتھ چھُ لاسٹس ریفرنس دِتھ یُس لقمان رحمہ اللہن وصیت کٔر پننس نیٚچوِس تجمع امہات الحکم اتھ منٛز چھِ حکمتن ہٕنٛز بُنیاد وتستلزم ما لم يذكر منها یُتھُے اَسہِ یِم ترِ نہ فکرِ یِم چھِ لازم بناوان اَسہِ تِم یِم نہٕ ذِکر آیہِ کرنہٕ چھُنہ اتٮ۪ن آیہِ مثال کے طور پر کینٛہہ حکمت ذِکر کرنہٕ امہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ تران فکرِ کہِ لقمان رحمہ اللہ کِژھ حکمت آسہِ ہا بیان کران ٹھیٖک چھا وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمرا وإلى تركها إن كانت نهيا ہر کُنہِ وصیتس سۭتۍ آو جوڑنہٕ تہِ یُس یعنی اگر یہِ حُکُم اوس کانٛہہ چیٖز اتھ سۭتۍ آو جوڑنہٕ سُہ چیٖز یُس اَسہِ اُبھاری کرنہٕ خٲطرٕ اور اگر منع اوس اتھ سۭتۍ آو جوڑنہٕ سُہ چیٖز یُس اَسہِ امہِ نِش رُکاوِ مِثال یِہوٚے آواز مہٕ کر بُلنٛد کینٛہہ کیٛازِ ساروی کھۄتہٕ مُنکر آواز چھِ کٔمۍ سٕنٛز کھرٕ سٕنٛز آواز آو سمجھ آواز مہٕ کر بُلنٛد زیادٕ گوٚو اتٮ۪ن آو پتہٕ مثال دِنہٕ یہِ ہسا چھِ کھرٕ سٕنٛز آواز پوٚتُس تہِ گژھان گوٚو اتہِ آو سُہ چیٖز ذِکر کرنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اکھ انسان امہِ نِش دوٗر روزِ یُس أسۍ ونان ٲسۍ ترغیٖب تہٕ ترغیٖب اچھا وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة یہ چھُ اَسہِ دلالت کران یُس اَسہِ ذِکر کوٚر حکمت کِس تفسیٖرس منٛز انها العلم بالاحکام یہِ ہسا چھُ علم کمن متعلق احکام شرعی ہن متعلق وحکمها اور احکام شرعی ہن پتہٕ کنہِ کیٛاہ حکمت چھِ آسان کیٛاہ وِزڈم چھِ آسان ومناسباتها اتھ کیٛاہ مُناسبت چھِ رۄبن کیٛازِ کوٚر فلٲنۍ حُکم ذِکر اور پتہٕ کیٛازِ کوٚرنس فلٲنۍ سۭتۍ چیٖز ذِکر فأمره بأصل الدين وهو التوحيد فأمره بأصل الدين وهو التوحيد گۄڈٕ دیُت أمِس لقمان رحمہ اللہن حُکم کمیُک دیٖنٕچ بُنیاد یۄس چھِ سُہ چھُ توحیٖد ونهاه عن الشرك اور منع کمہِ نِش کوٚرنس شرکہٕ نِش وبين له الموجب لتركه اور پتہٕ کوٚرنس سُہ چیٖز ذِکر یُس أمِس واجب بناوان چھُ یہِ ترک کرُن کیٛاہ کوٚرنس ذِکر ووٚننس ہے شرک چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ظُلم ٹھیٖک چھا وأمره ببر الوالدين اور پتہٕ دیُتنس حُکم کمیُک مٲلِس ماجہِ سۭتۍ رُت سلوٗک کرنُک اگر أسۍ مانو کہِ یہِ چھُ لقمان رحمہ اللہٕے ونان اگر أسۍ مانو یہِ چھُ رۄب فرماوان تیٚلہِ چھُ الگ مسلہٕ وبين له السبب الموجب لبرهما اور پتہٕ کوٚرنس بیان ژٕ کیٛازِ کرکھ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ رُت سلوٗک کیٛازِ
تمو तकलीफस पे तकलीफ तुलमुत चानि माज आवा समझ और दूध चावनो और बाकी चीज सारी आवा समझ गो तिम चीज जिक्र करना व अमरहु बिशुक्रिही व शुक्रिहिमा और बे दितनस हुकुम कि मियोन शुक्र त कर रबन दित हुकुम मियोन शुक्र त कर और वालिदैन शुक्र त कर सुम्मा इहतरज़ बिअन महल बिरहिमा व इम्तिसाल अवामिरहिमा मा लम यअमरु बिमासियति और अम पत करनस जिक्र क्या अ कंडीशन उनस तितसी कालस छि युन रुत सलूक करन युन हुकुम मानुन इस कास ने यम रब सिन नाफरमानी युन हुकुम दिन तम साथ मन जखना व मा ذلك फला यअक़हुमा लेकिन सूत वनस की फला यअक़हुमा वनस नाफरमान बन यह हुकुम मन जखने लेकिन पत वात नजीमन तम तकलीफ बल युहसिन इलैहिमा बल्कि इमन सित करजे हुस्न सलूक व इन काना ला युतिउहुमा इजा जाहदाहु अला शिर्क अगर ची मान युहुद की ये शिरकस पे करनस कोशिश शिरक करनास पे सुमानक न की लेकिन इमन सित कर हुस्न सलूक व अमरहु बिमुराक़बतिल्लाह और बेदितनस हुकुम रब सुन मुराक़बा ये था यकीन कि रब छु मे वछान व खवफहु अलक़ुदूम अलैहि और बे खोसनोन कि छि वापस गसुन कमिस निश रबस निश वअन्नहु ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन मिनल खैर वश्शर और ये चीज़ कि अल्लाह ताला शुरू त्रावान न लक्टी और न कम बड़ी चीज़ खैर शर अंदर इल्ला अता बिहा रब ये हर कह चीज़ है लकट अमल और बड़ अमल ते व नहाहु अन तकब्बुर और बे कोरनस मना कम निश तकब्बुर निश व अमरहु बित्तवाज़ु और बे नस हुकुम तवाज़ु यानी आजी इनकी सरी कर इख्तियार व नहाहु अनिल बतरी वल अशरी वल मरह और बे कोरनस मना कम निश बतर गो प्राइड हाँ फखर और अशर गो यानी ये अत फखर की माना और मरह ते गो सरी कम किस मानस मज तकब्बुर खुद पसंदी पन पान बोड़ समझुन अत मानस व अमरहु बिस्सुकून फिल हरकात वल अस्वात और बे दितनस हुकुम हरकतस मज और आवाजन मज अज सुकून इख्तियार कर हाँ समझ पकान ते असल पे नॉर्मल पे और आवाज ते नॉर्मली कड़ान क्रखनाद अजन तुलान व नहाहु अन ज़ालिक और अम के अपोजिट निश कोरनस मना हाँ समझ व अमरहु बिल अम्र बिल मारूफ और बेदितनस हुकुम कमिक मारूफ हुकुम हसा दीजिए वन नही अनिल मुनकर और मुनकर निश अज बाकिन रुकावान व इकामत सलात और नमाज करिज कायम व बिस्सब्र लदैन यसहलु बिहिमा कुल्लु अम्र यानी नमाज करिज कायम और सब्र करिज यमो दयो चीजों जरिए हर कह मामला सहल आसान नमाज वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात कमा क़ाल तआला इस पे अल्लाह ताला फरमो फहकीकुन बिमन ऊसिय बिहाज़िहिल वसाया यमिस यम वसीयत करना आई तमिस पे छि हक अन यकून मखसूसन बिल हिकमा ठीक है यानी औसा शयदन औसा तो शतर औसा लिखित यानी तमिस यानी यम वसीयत करना नफरन सो छि हक थवा कि तमिस आसि पज पट हिकमत आमस अता ठीक है मशहूरन बिहा सो आस मशहूर अम सद वलिहाजा मिन मिन्नतिल्लाहि अलैहि व अला साइर इबादिहि अन क़स्स अलैहिम मिन हिकमतिहि मा यकूनु लहुम बिहि उस्वतुन हसनह वना तवैश रब सं हिकमत मज हाँ और रब सं मिन्नत मज तमाम बंदन पे रबन कर अमिस दाना नफर सं कह हिकमत आस जिक्र ताकि यह बन सान खतर रोल मॉडल तो समझ मसल रबन कर जिक्र लुकमान रहमहुल्लाह सं कह चीज तम क्या वोन पन्निस निचविस कूत हिकमत अत पे गौर फिक्र कर यह पोर दरसस मज लेकिन पता रिकॉर्डिंग ती गसान या ऑडियो थो कैसे मे निश ती ऑडियो हाँ तुम हेकू पता सह हासिल कर पे बार बार बोज नत क्या फायदा नत आन फायदे कह वो वनकस कुछ सात आई निंद्र ठोल गो अख पॉइंट मिस लेकिन पे क्या कर पे इस्तदराक कर सह लबन सह ाड़न ताकि पगह अगर कुछ जाए वो वो सा खड़ा गो वो ये चीज ना वो कम से कम गो करो पान अत पे वो अत मज अख चीज वन वो से मारूफ हुकुम दीजिए और मुनकर नश रुकविज अत मज चीज ये वन बेस दी ना मारूफ हुकुम सह कर पान तथ पे बेस रुकाय ना मुनकर नश सह बच पान तम नश ना तवे वोनस कि अम ग पानस इस्लाह और बेस क्या इस्लाह पच वन लास्ट शेख वन अस्अलुल्लाह जल्ल व अला बिअस्माइल हुस्ना व सिफातिहिल उला अन यनफअना बिमा अल्लमना वन बस रबस मंगान तमिस देव अस्माए हुस्ना जरिए और तमिस देव बुलंद सिफात जरिए कि सह वातन अस तम जरिए नफा यह तम हेचन व अन यजअल मा नतअल्लमुहु हुज्जतन लना और सह बनवन अस क्या पारान यह बनवन सनिस हकस मज दलील ला अलैना अस खिलाफ मा बनवन दलील व अन यरजुकना इल्म नाफि अस रबस मंगान रब करिन अस इल्म नाफि अता वल अमल الصالح और अमल सालिह अता व अस्अलुहु तबारक व तआला अन यजज़िय लुक़मान अल हकीम खैर अल जज़ा
اور بیٚیہِ چھُس بہٕ رۄبَس منٛگان اللہ تعالیٰ دِیِن لُقمان الحکیٖمَس بہتریٖن جزا وۄنۍ یغفر لنا ولہُ وللمسلمین اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ تہِ مغفرت تٔمِس تہِ مغفرت اور مُسلمان مردن تہِ مُسلمان زنٮ۪ن تہِ موٗمِن مردن تہِ موٗمِن زنٮ۪ن تہِ زِندن تہِ الاحیا منہم والاموات زِندن تہِ تہٕ مردن تہِ انہُ هو الغفور الرحیم سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرن وول اور سٮ۪ٹھاہ رحم کرن وول اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سٲنِس حقس منٛز تہِ یہِ دُعا قبوٗل واللہ تعالیٰ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اتھ چھُ بۄنہٕ کَنۍ لیکھِتھ ونان اصل هذه الرسالة محاضرة ألقيت في جامع الملك فهد رحمه الله في مدينة حائل یعنی یہِ چھُ اصلی محاضرہ لیکچر اکھ اور پتہٕ چھُ آو یہِ لیکھنہٕ تہٕ بہرحال اَسہِ تہِ پوٚر یہِ پوٚر نا تہٕ انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تہِ یُس اتھ منٛز رٕژر اوس سُہ دِیِن اَسہِ عملاونُک توفیٖق یُس اتھ منٛز غلط کانٛہہ چیٖز اوس تمہِ نِش دِیِن اللہ تعالیٰ اَسہِ بچنُک توفیٖق سُہ اوس میانہِ طرفہٕ اور شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ تمہِ نِش دِیِن اللہ تعالیٰ بچنُک توفیٖق اللہ تعالیٰ ہس منٛگو دُعا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ خٲر عطا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سانٮ۪ن گۄنہن مغفرت عطا اَسہِ کٔرِنۍ سارنٕے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا جنت الفردوس کٔرِنۍ عطا یِم پتھ کُن گُزریمٕتۍ چھِ أکۍ شخصن چھِ 500 رۄپیہِ دِتمٕتۍ والِدہس خٲطرٕ دُعا خٲطرٕ رۄبس منٛگو رۄب کٔرِنۍ تٔمِس تہِ مغفرت عطا رۄب کٔرِنس جنت الفردوس عطا رۄب کٔرِنس جنت الفردوس عطا بیٚیہِ چھِ أکۍ شخصن دِتمٕتۍ یعنی 500 رۄپیہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس خٲر عطا اور بیٚیہِ چھِ تٔمِس نِکاح خٲطرٕ تہِ دُعا ونان کٔرِو سا اللہ تعالیٰ ہس منٛگو کہِ اگر نِکاح کرنے چھُس تٔمِس بیٚنہِ ہِنٛدۍ نِکاح خٲطرٕ اگر بیٚنہِ نِکاح کرنے چھُس اللہ تعالیٰ کٔرِنس بہتریٖن جورٕ عطا اگر تۄہہِ منٛز تہِ نِکاح کرنے چھُ کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس بہتریٖن جورٕ عطا تقوا واجیٚنۍ خانٛدارِنۍ کٔرنَس عطا یِم سانیو ماجیو یِمو منٛز بیٚنیو منٛز چھِ تِمن نِکاح کرنے چھُ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن تہِ بہتریٖن شوہر عطا نیکوکار دیٖندار شوہر کٔرنکھ عطا اَسہِ یعنی یِمن نِکاح کٔرِتھ چھُ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن برکت عطا یِمن اولاد چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سانٮ۪ن اولادن ہدایت عطا تِمن کٔرِنۍ حِفاظت عطا اور یِمو تہِ یہِ پروگرام کوٚر اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن تہِ خیر و برکت عطا یِمن تھٲوِنۍ اتھ منٛز اخلاص اور آخرتس منٛز بنٲیِنکھ یہِ جنتس منٛز دٲخل گژھنُک سبب اَسہِ تہِ کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ پانہٕ ؤنۍ ماے محبت عطا اور بیٚیہِ دِیِن اَسہِ حقس پٮ۪ٹھ جمع گژھنُک توفیٖق اور اَسہِ دِیِن یعنی یہِ رِسالہٕ بنٲیِن اَسہِ جنتس منٛز دٲخل گژھنُک سبب جہنم نِش دِیِن اللہ تعالیٰ نجات اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ علمِ نافع حٲصِل کرنُک توفیٖق اور تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیٖق اور باقین تام واتناونُک توفیٖق اور اگر تتھ منٛز کانٛہہ تکلیٖف واتہِ تتھ پٮ۪ٹھ دِیِن اللہ تعالیٰ صبر کرنُک توفیٖق اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ عافیت عطا آمیٖن یا رب العالمیٖن اقوٗلُ ہذا واستغفر اللہ لي ولكم